روژا خوشو گشت به تماشاگان اینجا خیر بین پروگرام که گرینگ یا روژا جهانی یا زمان زکماکی یا زمان دایی که هل کفتنا به روژا خوش گشت امی ایش ایرو در خدمت آقا دابن گلک کسی شهرازا دیده پانل آمده جر بگیرن و امی بحثا گرینگی ها به روژا بکن وقت زانن اوه 25 ساله که جالی یکی کاملتان و یونسکوی و روژا 21 سباتی روژا زمان زکماکی تیتا ایروز کرن و البته به مناسبت روژا دا جهانی یا زمان دایی که قنای کردی یک جان کارین کرد و رادیو هشتی پانلک بسر زارو و زمان کردی دیاسپورای آمده کن و تیدا گلک است به بشداری کن ولی میشه ایرود خدمت آقا دابن هیدارن این برنامه کار و بکن لایک بکن و عجبینش بکن دیجا کسا گلک سپاس کن نزکن و چند خفاشه و دیسا همی به خدمت آقا همی کون وشان زندگی بله البردارا بله özgürüm. Gerek bixeyr hatin ji bo vê panelê münasebeta roja zimanê dayîkê kitêbxane û yekîtiya nivîskaran û radyo aşitî em bi hevdûra amadê dikin vê rojê. Ez tenê bi navê kitêbxaneya Kurdî dixwazim tişkî tenê bêjim ev jî hendî em hemî giringiya ziman dizanin ji vir şûn de em dê bipeyivin xeber bidin behs bikin ji bo ziman em çi dikin yani tene ev giringê û wekî dî ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û perwerdî em hemî çalakvan bibin yani ji ber ku mafekî însaniyê em hemî bi hev re çalakvanê ziman bin gelek bixêr hatin kerem tekî cancibe tak از جسماوی یکی نمی‌سکاریم کرد بسویده همه خیر خاطر با حمیات بود اون خیر پاشی هاتنه جبوی چالاکی کوبینسیاتی و حقیقت حاجی دست بکری راستیت خازمایی بنامدیم زمان زکماکی دویژن ام دویژن و جبوی هر نتویه کی جبوی هر کسی کی گروه کی گله کی گرند بریزه هم دعوای پسیکولوژیک هم جی سوسیولوژیک و جبو کو هبونا خواه بده پجرانده و بگمان دوی مافی هر کسی که به زمان خواه به هوای که آزاد بکار بینه مخابن جبو گلان هیجی اف ماف روا نبویه اتخوازم منه که بحث بکن که اوج روژی که و کنگه آماده بیم کنگه ولی روژه پیروز کن و جبو چه جارا پیشی 21 ماه 11 سال 1999 جاری یونسکوی و وقتی دارستم اوجش بوی گشتدانا پرنگی از مامانه چما 21 سباته سال 1952 یادا 21 ماه سباته باندوان زانینگی حال ده حقه داقای بوره جبو کو زمان بنگالی و زمان اردو و پاکستان و زمان رسمی و پیشاندن بکن و جوان 11 کس جالی پلیس پاکستانی و تین کشتن لیخوا پیشاندنی گرتر دبن گشتر دبن حتی بر زمان تی گشتدان و جاره یکیم سال 21 محاسباتی سال 2000 جبوان 11 شهیدان و روش هروش و زمان زکماکی تی پیروز کرن جبو کو بارکشی بودن بو
فرنگی زمان فرنگی چانده و هر کس کار زمانی خواه بپیوه زمانی زمان که چند نفر پیش بخواه یعنی سپاس کرم بکه که هرچی سپاس از کرتو کرمانجی بیجم راستی پشتری تمن ام وقت بیجم بون کارمند دولت از نال شارداریا کنسپس بی پروسن کارت که ما مستقیم زمانی کردی شفامه پیشنیاد آنی که ای سال بو اوی امکارت شد که جبو روژا جهانی یا زمانی نافی ما او حال بیرامن پار مدی چالاکی که گله که یوره کپک چند کس ما مستقیم کرد وان دارتستن مپیوندی گل وان کسا دانی که اولا مخابن ای سال همین کارن تشکی ها چه کنیم جبر هنک ساده ما از فکریم که از شکم چه نکن سر رادیوی پانل که شکل میدازی پاشه مگوز پانل شده مهرگاه شکل سر رادیوی برای تشتکی گوارتی بد من پیوندی بیبلوتک رادانی که نوزاد شاشرین پاشه سری دامون نسلی مرچکی مناقشه کرد برای که پیوندی که دیم من هنک تشتکی کرد پاشه اما سنتان چه رومه بریاردار که نوزاد جی شوره خوشان موضوع اوکردی خوشکار شدیم من بهرا بریاردار که امروز بکرات شکل آشه یعنی اما پاست مجبور آلیکاریا هرکاریا بهرا وقتی دید بجن ام بهرا بهستر یعنی بردیدی که وقتی مدام شکل آوازی پاست مجبور پاست جبور همیم جبور هرکارمه دلشارم دلشار یوسف مدیراتوری دیگری پشکشوانی و پانل دیگه اسپاسم تو بری جمع تستیم بگیری گریک بخیر هاتی سرچوان هاتی ازانم توجی ماموسی توجی هلبسوانی علاقات زمان گلکه تو بخو باس بکه و بره بده گریک سپاس گلک سپاس دسته و خوش دست به بکن از بین چهار کسیم yani bence lazım. Kursiye gidince şunlara lazım. Kursiyeler de İstanbul'da. اليوم كي تكملنا حاجة دوجي تشار كرسي من لازم كي كاواج چهار کرسی نشکن لا پنج بنگره يعني صراحة کاری مگره هون همی گلکی بخیر هاتن از براستی از گلکی رومت دارم که وقتی کاراب من سپا ایروش روژا زمانه کردی ده تو گره روژا جهانی یا زمانه دایی که ده که ام همو لحب جبن دیاره میلامن جبو زمانه کردی گلک لما بحمدی خواهستون سر زمانه کردی هر مجارک لی امی بی روژه دکن روژه کی که ام زیدکتر بالا بکشین سر زمانه کردی از بری که از دست بکم از حز دکم خواه بدم ناسکرین جواره بکردی نوی من دلشا یوسف از نویسکار و روزنامه‌وان و ورگرم ورگری نابرا 4 زمانه دستم کرمانجی و سورانی وکی 2 دیالکت هروسا ترکی عربی و نهاجم دست بکری سوئدی 14 تو کمینی چاپکری هنن که هم هلبستم و هم جی ورگرم نابرا وان زمانی من بحث کری رومانن لیکولینن هلبستن
هروسا سدان گوتار من نویسندن جبوی گلک روزنامه این کردی عربی هروسا و بچند رادیو و تیوی ده من خبرات منی بودرج هنم من هم پروگرام بره و برنه هم جی کار کریه هروسا نها لسوید از وکی مامستا زمان کردی و عربی کار بکن و هروسا وکی خیف دکتور یعنی سرنوشتکار کوباره کی سویدی ناو سیسترز ان بیزنس است تونا بکرتیز و ها خود ماسترن ایروش پانل همه ولی سر گرینگی زمانه کردی ل دیاسپورای و بسپاسی و دستخوشی و کسی که روز آماده کردن رادیو آشتی یا نویسکارن کرد سوئد هروسا کتابخانه کردی. خوشکا نسرین بکرتی بحث کرده بود گرینگی آبروزی و وقتیاوی جبوج از نخواهیم دوباره بکنم من آماده کرد بود سروه بله همان وانشتی زمتای زنابونا مهنکی هایی درباره ده بلکه بگشتی زنابونا گله کرد هنکی بلکه لاواز بده درباره ده اللي گله که گرینگه که هر جار نهاز بینم که نافرده ده و بیروز دکن لی امی چاوا بیروژه بنرخیم تخن خدمتا زمان کردی ده و ام بکارن ستاتوی کش با زمان کردی به دست بخینن اگر گله که گرینگه که اف ایروز ده پانل ده ام جخته بخنسه یعنی ام باله بخشین سروان خالا لو ما وچند پانالیست می هجا ایرو بشتر بیم دوی پانل ده که از خواست دکم یک بانک کم مامستا علی چلچی تبنکه مامستا حیدر بلجن مامستا نوزاد غروری مامستا کاوا تبنکه کاوا پناهی مطابق کو ایرو گرک بو من دو بالاجی مرا باید کو برکستی فدراسیون زمانی کردیه و مطابق کو او نحال اسطنبول یو پیرانه گشت کو ایرو ده پانل ده مرا بشتر بود لی بیان نامه خواه شاندیه و امید دفته کده ناوی پانل ده بخوینم گلک بخیر هاتین همین سپاس که هم بخماندو کرد و گلکی بکی جیان برجین هات دنیا نزدیک لی هاتنا و گلکی گرینگه و به پانل بشتر بناوه گلکی که خوشن بری کم دست بکنه حسیتم که هر بریزک خبات اخوا و خواه بده ناس کرن کرم که ممسالی سپاس خیرات سپاسیو روزی کشاده وقت خدافتان نکنه از و شامخانه ها پکرانی و ناست خالیمه گرین هوایی اشتی و هفتان دست بکرد حتی با بزنانجی در دوامه گرانی تیکه بینزارو کرد اشتی بیزی وزیر وزیر وقتی کرسی وقت کدن آنها بیده ناوی وقت کدن آنها ناوی زیدنی بیستا فرمانجا وقتی وقت در ویولات ناسا عندنا فلسطين كسياتي فلسطين زمان بس بيجي ما صار 30 سنة ما
مامۆستاییە بۆچی هەبێ ناوێ کوردستانە شەمیە ئاکتیڤیتێ مە هەبووری شەمی کارێک کردنەوە دەنگێ من نزمە ببور بێوەی گرام بێ چه دوباره بکن یعنی نه یا گلک سپاس کنم که ما صحیح بله هایدر دزجان 40 سال سویدیجیم 36 سالان مدبی ولاتی ماموستی که دما کم ولید بوجی مدخواست پرورده که بزمان ما هم وی معفی دست بخن دما که هاتم برا اشتی ساله کنی که همه ساله کنی من دست ماموستی کردی که 36 سالان جه کریشه حتی لیسه من درس کردی دام ایجار چیکرنا کنفرانس ماموستین کردی ده سرانسر سوید یعنی ریکس کنفرانس سکول برکتر من نه کنفرانس چیکرن 10 سالان ده از کوردیناتور و کنفرانس همیان بود گلک کتاب درسی من نویسین لیاب ماموستی کردی براستی جمره و خونه کی بود یعنی جوالات کتیم زمان قدخه و دمیده جی که دو پی به نویسکی کردی دبیریا یکی دا بگرد دبیریا اولا که میده گرتش خواه 6 ماه حبس دمایه 6 ماه گرام بو اما تنبرا ایجار وک خونه کی بو به هنگی من حشتیو سیان چاران دا حشتیو سیان داتم حشتی نیسان حشتیو چاران طبق حشتیو چاران دا من دست ماموستی کردی کرد برمیشن حوال هبون اما وک پارانتزی که بچوک پرورده کردی لسوید هفته و ششان دا دست بکریه به گروه که بچوک نوب سال دست بکریه هفته و ششان ده و پشتی وی هیدی پیش کتیه لهنگی و دمک میجی دست بکریه هشته و چاران دا ماتریال درسین که پرورده که جبو یعنی جبو پرورده خصوصی تایبتی هاتنه آماده کرن توننه اف پرتوک سکول ورکتی گروپ چیکرن و اف پرتوک آماده کرن 85 این سال 40 سال یوان پرتوکانه بله این سال 40 سال یوان پرتوکانه خوزی اف رخصتن مین چاندی او سزمان خباب تکن اف 40 سال یا تشتی واجی پیروز بود و این سال 5 سال یا رفورما زمان زگماکیه لسوید مودش مول رفورم این سال کامی 1975 دا دست پیکرن و این سال 5 سال یا ویش ایجار دمک مگوت یا ما دست پیکر پردوکت نبود اف پاشه در یعنی 85 دا ابو درکت ما 84 دست پیکر اف پردوک پیشینه یه دولت یعنی ناوی یعنی سکول برگتن هنگی سیل هبو یعنی ستاتنز اینستیتوت فور لرومید وان هبنا چیکرن گروبک هوال لبره ایجا اوجی باکیش ها از خوازم ناوی وان بخونم یک اف کتاب چیکرنه و دمی کرد بهتر قاچاق بون شو بوک قاچاق بون ناوی که سر وان پرتوگای نویسکارا جی هونی گله که وان ناس نکنی یعنی ناو نویسان نسرین آیدن جیر رهنگر بارش باته دنگین شرنخ رشو زیلان تناس کرن و حسن مزگی یعنی که رشو ناس کرن و حسن جیب شکی یعنی حوالی دن ناوی دن بکارaynı از سه جمله بیش وزه بخدیم به مسئله نها
پرورده زمان زکماکی دوان ولاتن اوروپی ده ji Swêd baştir bi tevî hemû kêmasiyên xwe ji Swêd baştir bi rêk û pêkinin e li ciyekî. Nûmunekê ez ê bidim. Li Swêd na îstatistik merane belkî paşê wexta ve ez ê wan pêşkêş bî îstatistikê dewletên resmî yani. Li gor wan îstatistikan jî û ê lîseyê pêş dibistanê studîhaneyên yani dersalîkariyê merî tevêke derdora 11-12 hezar zarok û şagirtên Kurd beşdariya perwerdeya zimanê zikmakî dibin û li Swêd ez bawerim belkî kêya baştir bizanim ez nizam şixa Kurdan e em bêjin 105 hezar tiştekî wa teqrîben ji wan zarokê wan ji zarokê wan derdora 12 hezarî beşdarê perwerdeya zimanê zikmakî dibin. Li Almanya bi milyona Kurd hene yani hîn dibe milyon û nîv hîn dibe 2 milyon êk beşdarî perwerdeya Kurdî dibin 3 hezarî zêdetir nin. 3 hezarî zêdetir min ser lêkolîkî ne per 3 hezarî zêdetir. Lomanê ev derfeta ku li Swêd heye îmkanekî heye em viya dikarin çawa baştir bikarbînin. Nihat hûnê em ê îstatistika binêrin derdora sedî pêncî beşdar dibin yani êk mafê wan heye. Çi ye mafê wan? Di mala xwe de bê Swêdî zimanekî de daxivin wê zimanî wek zimanê rojane bikardînin. Ev ne xwedî mahfin. Ji sedî pêncîyê wan beşdar dibin li gor îstatistikên dewletê. Îja ev rêje dikare çawa bilind be. Hevalek li birin bi kêmasî bixasî me dizanin. Ez gelek êxweşim ku ji bo hevalê mamoste jî gelek bigirî bir. Yani ev Swêd bi gotineke Swêdî unîk e ji bo perwerdeya zimanê zikmakî. Îja em ê viya çawa bikarbînin yani. Em wek mamoste em dikarin çi baştir bikin. Wek dê û bav çi baştir bikin û wek rêxistinên Kurdî û medya Kurdî dikare çi bike. Fikirê wekî şahane. Ez hêvîdarim diyalogek çêbe yani wa diyalogek evek çê yani platformek çêbeke diyalogek çêkin nekem bi bir bax bikin. Çi bike hevalê were êkê rûniştina jî tecrübe hemûya hene. Belê. gelek spas pêku man em ê hîna wextê me pir rastî em hezekî wan xalana gelekî giring bûn em ê yek balê bikişînin mistirek mamostaqî. Tecrübakî we gelekî bifireh hêk li derbarê de rastî yani hêviya me ev kom vê panelê bi nerînekî hevbeş dek hevin bi hêz ji bo paşaroja zimanê Kurdî li van welata taybetî li diasporayê û Swêdê bi taybetî. Peki Nevzat Keremke gelek spas bu hatina wahmiya. Hîvît kim dengê min jî wekî dengê kekê Heyder Ewqas Kurd be ku deng bige hewar yani. Ev suhu 2 sal ez li Swêdê dijîm. Sala 1992 ez hatibûm. û li Kurdistanê helbet li Iraqê bû çunku min li zanîngeha Mosilê xwendiye. Taybetmendiya min werger bû, wergeran bû. Vî demî de Kurdî nebû, Erebî û İngilîzî bû. 4 sala min li Ewdî xwand, Fakülteya Edebiyatê. û piştî wê 2 sala jî zimannasî min xwand. Hem berkirin bû navbera Kurmancî û İngilîziyê de. Ez hatim Swêdê min xwest ku ez dîsa xwandina xwe berdewam bikim. Doktoriya xwe bikim li ser zimannasiyê. Li zanîngeha Stockholmê min kursên zimanî xwandin û temam kirin. û heta min bi jebabetekî jî dest pê kir ku yê teza doktoriyê ku ez bikim. Lê piştî wê ji ber hinek sebeban ez rawestiyam min nekir. Heta niha jî ez profesora xwe dibînim dibêje yani tu hêj şagirdê telebeyê me lê xwe xurt bike yani. Hêj gelek me. Berhal sala 2007 piştî ku avakerê kitêbxaneya Kurdî rehmetî Nedîm Dagdevirin çû rehmetê ez bûm berpirsiyara kitêbxaneya Kurdî ji wî demî de heta niha ez nûneratiya kitêbxaneya Kurdî dikim berpirsiyariya tevlî dikim û helbet
حزامن زمان حزامن نویسین و لیکولین لسر زمانینا من گلک مقاله بلاف کرنا چه به کردی بن چه به انگلیزی لسر زمان کردی 3 سالا من مامۆستاکییا زمانی کوردی لە بەلەدیا بووچیرکە ستۆکهۆلمێ دکرد نەهاژی ئەس لە دبەر کتێبخانەیە کوردی را لە کتێبخانەیەکە مەکتەبێکی کار دکم بۆ ئەس کتێبخانەیەوان ji destpêkê ava bikim û di vê derece mirov dizane yanî qîmeta xwendin û kitêb û çend giring e û ev lêkolînên bêdawiyê derketine ku yan raportên ku behs dikin ka xwendin çi qas giring e û ka sewiyeya xwendinê li Swêdê çi qas derketiye xwar e lê bi her hal ez jî beşdarî vê panelê bûm ji bo ku hindek çalakî û hindek xebatên ku kitêbxaneya Kurdî bu zimanê Kurdî dike behs bikim lê wek mamosta Heyder jî got yanî gelek çuva ji min şerezatirin di dîwarî da we xebat kiriye û wek dî jî bibe diyalogek edê Tirkê xweş gelek spas Peki kahve kirim kim? Navim Kawaye ez basi 6 sal söyledim 10 sal bu matnadı. Belki ez nive van camiri kulver nastkem ez çok konuş kaybe van nastkem ver. Babam ji vere Kese ki destek kurdine mi? belki bele Ki مامۆستا لە تفێ مامۆستەکەیای زۆر مامۆستای منی کوردینە باوام زمانی کوردی ڕاستی دەستی هەکستادێک و باوێم ژی ئەمین نارۆزی کەدا سەر کوردی زافتوکە چاپکردی Babet Everest دور مشکیە ez par beşa ekonomi kazandiye master ekonomi de vek çevirmen şirket ara bu barışa şirket ateş bir matbaayı de hazır hafta ve alakam internet teknoloji ve işte bir beşa data science tabii demek ki falan diye Varê Kurdî denzam piçûkayî dem Kurdî ji me re vê hêst me tiştê jiyayê hêj welat bavê me dikin tiştê wisa me dît ji vê gere dest pê kir eşxaneyê ji bo Kurdiyê tiştekî dikin li vir jiyê nav komela Stone de rastî çawan hatine vir me destkarê kulturî kir û tek hecî me zaf heve ser Kurdî ser meklama gruba me koroye bû çend sala Bu yava estamos bu Conservatório. kasete meje zarika. Cembin ma khayala kam tiştek bu Kurdî da 2013-14 da u Kurd fasting Google ve Kurdî kampanya meje fast legerine gaftan abi legerine peşket dağda da hatta tekliyemed başvur hükümete başvur ediyor bu projeyi Türkiye Kurdiyet başlıklı dijital açtı tamamı şeklinde işte şeridayı destekler Avrupalıya işte korona rastlıya herkes bir distans yani mal destekliyor zarkemci ده zarkem min hene ده kurê min hene ev kam çêwîçawa ya her di min jiyanê de meriv newekî her de jî derve şans yani şans û amberê meriv weka her însan ne tenê Kurd her wê me Kurda jî ew şême tune bû mesela dijital de ku em dikarin dîstans zarokê me malê dikarin payını seri Kurdî û hem jî ser çawa me dikare zaroka teşwîqê zimanê Kurdî bike ew mesele ji me re jî bû zarokê min e bûn gavê Swîdî dixwandin daha fastin ware payın bêrî gavê daha kes Kurdî
خبشة أو كده ما تفاصل لو فكر سريع ده شيبون بروج ما أعطيك شيكر كوك بوبي رجل شوا وكاوي شوا تاربي فرتوكي زاروكا زاروكي فرزا بدي زاروكي تجي وقتاج زماني كردي حزكك حزكك وولو زماني وان بسويدي بلان فليت عند بكيري وولو زماني وان بكيري حد كارم درب برن زاروكي متكارم زاروكي و راستی چن سر سویدی لچقا دیو باب کردی بوان با تالوان پیروان دیان باغوان کینه کیجه زاروک بیسابر سکری بداوی مثلا چونه والا چی میلی مجبور زاروکی راستی جیگاوه زاروکی من چونه والات چونه گنده دیوزباره خواه کردی آوان daha peşte جاوه دادریا نسلی كردي واجد أما السر المناتا يعني وقت كاس مالباتية مرا وستن مكو مناك خوشيكت مرا كارب السر وست يعني أجر باب وداي كشيار من برا برزمانة أتيك هذه دليل زالو يعني وقت مناك السر وستن وكنت أفصل لأوروبا جانبك لشوا بي زماني بي ميراثي وقت درباس كمان ما زارونا وجبوي نبيل دعاتي أبى قالك جرينجا من سر باق من قالك سباس كمان از مقازمكم هناكي اتموسفير به بانله نرم بكم عندك بيروكا كي تم بسلام دبو يعني تسلا داري مرا شهم شتكي ببعض من عند ديروكا كرداده دميكو ميركتيه كردابون همو شتكل بيشتكت كولتور زمان موزيك ايش بيجمع هنر يعني همو آليان جاني لبيشتكت هرچند ديكو ديروكا كرداده ميركتين كردا كيم بونو بلاوه بونو هر يك النافچه خوا وقالك دي دست السري يعني جيبين تفسري سروان هبو لدي ساجي دبو بنجا هكيكو همو تشتك دجباك الكشف كذا ل وقتا أولاد ما كرد يلاكي هرشان دبون وقاش كذا إجا نموناك خوشك من ديت ده هلبستكي شيخ رزا طلباني ده كود دمي باباني هذا دمي ميركتيا باباني هذا السليمانية اللي باشور كردستان جياية وبشترك هناك درباس كريكو يعني ديتيه كودمي كو عثماني هاتن وولاتي ما جبتن بالشيك سريوان هاتين هلبست بصورانية اللي أجمع قي هجرهم دنيا كش مركارة كرتياوي من الزمان شيخ رزا طلباني دبيجكو لبيرم ده سليماني كدار الملك بابام بو نا محكومي عجم ونا سخركيشي آلي عثمان بو لبر قافي سرا سفيان دبس شيخ وملا وزاهد مطافي كعبة بو أرباب حاجت جردي سيوان بو لبر طابوري عسكر رينبو بو مجلسي باشا صدای موزیکا و نقاره تا ایوانی کیوان بود زور تشتکی بمعنای ببرم بلکی من سرانیای باش خانیانا تشتی باش بو زنگلك سپاس يعني وصف دي به چاوا خوشی موزیک کرنوالن ای خوشی و هنر و هر شتك هبوي وقت بابانياده ل و چاوا هستكي نتوي جلكي بلند هبوي كو يعني جلكي شمازي بخودك وقت كو دما بابانياده يعني بيرو شفشكي مثلا زمان اجا ام فقرن دمن احمد خاني وملاي جزيري وبقيه ايران ده ادبم قي هدونا يعني جدان
وقتی که دل پیش کتن زمان کردی دوان دمانده دمی کو میلکتی کرده هم یعنی ند وقتی عثمانیان ند وقتی که فارس يعني سلجوقي سر يعني كردستان بالنسبة أقول خالك يكون مخص از بين بير بيجومان فانا جداي اللي بان خلانا جيجرينجا أملبا جاين جاروبات وبلكي جيت بناظرة أجوارة هناك يعني هناك فرجج هالبسته مشهورة أبدلان بخينم هروسا هناك إملاي جزيري نجبو تشتكي تنجبوكو بيرامكو أم خديز ماني جلكي بهزبون وجلكي خوشيك وان هالبسبانة بري چارسد بري بنسد چارسد بسسد سالي خدر برينه چما إيرو أم نكارن خوشيك در ببرن از نبیم طبعا کردن باکر روز آوا این کل وان ناچنکو هیچ شانس من نبود که ام بکنیم بزمان خود بگو من لباشر کردستان می‌خوام شدیه برکو نزدیک است ساله کیه زمان کردی ور حتی پشتیم سر رای همو زخم داریم ایجا وان خلانا مخص از باله بکشیم مثل ولی کو ام دست به پانال آخر بکن براستی البدر الدياسبوراي يعني از جوا هميا ستارين كم ترحت مزورة تقريبا 9 سال 10 سال از دبره جوانا من 5 سالا ربط وقتوران بيجن من مامستاتي زماني كردي وعربي كريه لأسكيستونا کار من روزنامه‌گری بوده شانس یعنی بر زمان گرینگی یعنی وقتی کار روزنامه‌گری بود زمان گرینگه یک شانس که باش بکنم من کار دید کنی زیکی یعنی کار مقصدی نزیکی من بود اجبار کو یعنی از من آمنی زمان هی و یا دیالکتا از باش دوانده براده و علی کاری کی کرد کار دید و برکو ورگرجی گله که علی کاری دامه یعنی هر کو تو زمان انتهبم بزمان خوي دايكي وبزمان عندنا تزيرك بي كارز وكارد ويا من سكارم دنو مناخده للسويدة ويا بدم دياركنكو من بسبب اكو من باش زمان بزانين من كارد زو ترين كارد صالح كتاني ازبي كارمان السويد وابيا قالت تشتكي باش بكونا بس كتم نوارة پروردهية ده وج نزيك من شوفان كاروجا كردا چاواي يعني انترسا كردا درخوازیان جو زمانی وان چاوای چه پرس گرک هنم براستی برانبری کردا جو چرا زارو که خو ناشین دبستان سر رای کل همو درک امکان هي وکی کو ما مستع حیدر دادیار کرد سوید نمونه کو همو امکان هي البردست چما مالبات المای کل زارو که خناشین زمانی کل و هر دو دیار تصورانی و فرمانجی جی لاتینی جی دستن دایم اما سروان خالا راوستن بگشتی و هر یک استا خده دست به که ام دخوازن که کوا هنه که سر تجربه خواه هونه به ویدیو نشان بده و پشترا ام کارن سرویجی و سر خالندن نقاش افایانجی گفتگوی خبر دارم خواهد باور işte ki دیجی بیجم بگه دنیا جگوری مثلا کرده زوده کن سر من مانیزید مارکیز مانی کردی بگه هبجنا مجي مامسته سويدية بقى بيا بروبلم جوات سويدية فردا جباركو تشكتنا ديجيتال سوشيال ميديا زماني سويدي جفاشت زارو بقى بإنجليزي فيردم كريمني بشوف مثلا 5 سال بو إنجليزي زان وجباركو يوتيوب دنيا بله اوجي جوارا جبيا بسكريك جبيا كرداج بد ده سرهم نتني مثلا ولات كلنا ده بروبلم مثلا سوشيال ميديا جد زماني انجليزي بيجا هم مثلا كردي زارو كي كولفن هم سويدي دا فانجي بانجليزي حتى انجليزي كيف فيش زماني سويدي بوك جي راستي وقت من قبل بشتي كورونا هم جي داوي وكده ما داوي شكرا من الفونسو بري سويدي طبعا daha گزارید کرد توی daha بالا خود را سری گاوی من پرتوگه کی بکردید فان بجیم او ماما میوه بکردی الفونسو داری جهنه بکردی هم راستی
بلکو ام جیل بر مزم بونه سویدی هم daha rahat کارم استخدام سویدی بینن مخابن صايع قرام فيجي قبول كن جا السلوي فكرة مرف كاره هم ودمجي هاتيه قوارتن بقى شخيني زمان سويدي شيء ديجيتال ايباد تلفون دا بالا زارو كدكشي او من او كركو مرف شوات كاره بوان تشتاره الرقابات کو مرف کاره زمان زکماتی کو زاروکا خواسه وام خوازم توی کردی جی کنیم و او فکر پوکی شرکت استریم پشه کو پوکی مدار چکرن مدید کو راستی سویدی جی بی تاری یاوان جی پولی گلوک دیجن زم بلکی اینک جواز آنم و bir havayla Pukpuk'e fazla bir şey verdim Pukpuk'a. Aha. Okay. Pukpuk شبوك كابتس ما توي كردي لازم يزاروكا راستي مچن وشان خانه تكيري داني سپاس تكي علي ره موالكا هنه توي كردي ديزيدر توي كردي نتربو جي ورگر و جوري دارن بيجن وقت پروتوتیپی که چیکن پشتی دمه که خانه کردی را کتن تکیه که نوزار تلفونی کرد و اوان خواست خانه کردی جشتان کن دور بکن بشتای چند جوی نیوان بود دید که کار خبات نیوان جدینه فازم تشتکی باش بکن بجراستی جی متخواست بوک نتنه یامه با آوه که بره خستنی برخستنی کردا ایکو کلتور و کلتوری و زمان کردی و گریدای بن پیش بکن بکن وی آیل دیاری بوکی دیاری خانه کردی که بگه دبن بوک دبن سیوانا خانه کردی ده شکر بوک او کو بخواه کارده بيجم تفرتوري في نفسان بيزاروكا فات كاتب دين بخويني هاي باش تدخويني يجي يجي كردياوي كرديرة باش حاكم به كان بهستيخوا بخوينه توكي دعوة ده ترتوك بزديقا زاروك فيل بيتكرا موریس لبا بربر تکست لوتا اولسون وینه ماریا یونسون ev موریس هین جورکه لی لگور وی جورکه خوشی جنوبا و پرچاوی پردریجه موریس هین جورکه لی نجدمه که دریج به موریس شنوها جورکتر بو وی دمی پرچاوی جکنتر بو دوام که یا تو بهتر نه جلی كانوا مفكر كيف كنت كنتم ببلاش يعني ريجا بلاش ام دي فازن شبكن ام بكن ابلكاسيون هم جاي قدره هم جي تلفون او يا كاي يا دويا كو بفازوري تدكشان من بيت خانج ريجا زوري دشينه كو توكا بوبي كاري تردوام توك بيكس وجيت دستي وشانخانه ونيستاره براستی در پلتفرم مازنج بو زمان کردی نه تنش بو زارو کاج مرد تری پیش کاج بو
بجی سوید به یود بوک تو که مزنا خورتا او به پلتفرم که مزن و دارید آوه زمان درس زمان دجی آوه دبستان از دی و آنها بخط دیوه سویدی دادن هاگ لاسنی ابجی آوه که هاگ لاسنی که شاگرد فره جا بگم مثلا من پرتوکا بینم و پرتوکا گره نگجیرون بخوینم به پرتوکا جا تکنیک سافته هم هر دو تینه با هم پرتوکا با و دین او پوکایش چهاتیان پوکش پرتوکا ته پوک بوک پرتوک بوک مثلا من میشه حکومت دار گفتم شما پوک تدانی بوک خدایی بگه عالسی سالی انا خدا در راسی نسلامت چک شاش میده ماره هم که تسته تباش کنید نه فکری بود پوک شاعر قریب پوک داره وراستی چند یعنی وگاجی هم بیجی بورینه اشتنا آستا آیی خوشی بکی دبینن تبا دوچه چه پیش دوچه سویدی خواه بگا زوری بیشینه نسبته نویسا بنی بگا آیی مطلب الپروگرام کواندی آیی زوری بیشینه دسوید سکونس که هنگ دیالکت سویدی داره جوان چکریه پروگرام اگه دست بکریه آیی فری سویدی دیالکت سویدی چه تینن قاست ماسه تا تشتی دیجیتال پرتوک دیجیتال تینن فری آیی تینن پاجی چک که تی پرسی کردی زانه گو باش نزان گو که مرد چهات کار کردی چما کردی باش نزان کردی مرد چهات کار پیش کنه گو یک نویسه کردی دیجیتال کیمن که صاف کردی نانستی هم صاف تشتی که هنه نوچنه و ایدیاجی دنگ و ویدیو کردی زافتن وی آواجی راسته اشتم زافتره و کرد بوک داره بده نصیبه که زمان کردی بجی راستی آیی هم تحلیکه هم جیش بو کرده فرصته که گرینه خانمان خواه چیرو که نفسان دید کردی همچونه با علیجی سکریتاوی چهو نکاربو وینه تو که چه و نوینه گره نزانه میکی ندید کرده و وینه چه بگم کاره با آیی کری ویروژه کاره وان وینه آیی مثلا آیی زانه British fairy tale. Is one of the most famous Kurdish tales. Zane yani, siyabet Kurdish zane. Le problemayı çiğ Kurdi zane. Bir gecere bizim bu yine siyabet Kurdi çeke, icmara çeke. Çiro keşi icmara dveje İngilizce. Can you تشتغل عن ذاتنا يا Internet zayıf yapacak yani zıpırıyor. Ağabey paçek, belki ne tane çek.
تشتن زانستی نمونه مثلا بجم مثلا مشان هنگه سکلا جیاناوی گاز بخواز مثلا جو رو که و چه بکنه چه بشه بنا وقتا چه گله کی باشه یا چیه دیگه زمان کردی داشتو زمان کردی راستی پیش کرده پیوست بگنه که زانم خطی تکلیه با امریکا رو یعنی راستی کردی روشلات زن بشن رات خطی او بازم هایی موردی بستا نبی تامشون جامبو سروانشتاد خطی لو ما انتفاضن راستيجي يعني هذا يخصني كردان نتني كان بنسيوا خانه كردي لبرا ايكو وشان خانه وانا بن ترتوكي وانا بن مثلا بخوينن كارم بكن ديجيتال او توصلوا كده او مسألة كي وزارو كاربة در صفحة ديستانسي بخوين يعني جمارت كاربة بلاتفورم ديجيتال تشيكي وزارو كاربة بكن نور لوردا سكولة في ديجيتال أبحث كتكوا شكل لزده نعم بكرة شكل از خازم بكرة هناك خالات السبسكلمكو ومصطحيات بلو ومصطحيات دي تجربة واحد بدر بارده یک خال هاي از خازم بالا بشي نفسه سپاس جبوی خباتك وها جبرتش جبو كمرة كسي كو بخوينة دبي بدقات بخوينة وشيك بلافظينة جبو زاروكا هاي خلاطيجي هبن يعني أمره هول بدأ كورناك بان برتقاده همي تشتكي ستاندرد دارخنه يعني وين شو ببقى از برسيار دكم قالوا أجر يكيج من مس دمك هاتم برا اشتسالة كونيك هما مسالة كونيك مدرس ماموستيا كرديك 36 سالان ج كريشة حتى ليسي أم يوتيوب هند جرو قادر دخينه باور بكن بتعمل الشرم دكم بس نشان زاروك ما بدهم جبال كوتاجا أم إسويدي دبينن وأم دبينن إخالك مروف دبينكو يعني يان زمانك تشوت خندن يان كردي ما تركيا براستي بيجم باش نلفظين يعني قدنا باش نلفظين يعني از مزلم از تناقي اگر زاروك وچاوا تبي جبوه قالكي فرسكريكا افتشتا به خباتوا وهنا كيف مرة بيا أسانكاري بكيجبو نفتان زمان كردي از بخش نهابه از يقولك بيا كاربين نجبو زارو كني بستاني مالتا أما نسيتا باشنا وبيجو منا هفكاريش هفدرا بكن سباس بو بقيه وكما هفدر ماسكن أنا توانجيه ده قالك سباس بكن نسيتا باشنا يا يعني قاعد تليفوني أبو يالبش ما تبيش بس النقاش هذا يعني إيه بتقول ده مكارهين جوا الدوام ده مكارن برسوا بقولوا برسوا مكارن عم يستيقظ كوا بكميان بيروكين واجي يعني تسباس معناتها عبا ممسان بريس كان في شنافة أنا فهمت بالدوام أزبين ذلك هو شيء أم خازن نقاش يعني فأنا بالنقاش وخش كده ام بقر نسر خالن في سركي تشتك بلا مكشان البدر الاسود ناب عرباده نمونه واز درس عربي جديد بيمناسيا ده هي زمانه وان ده زمانه كان بكن مودرن سبروك يعني اما ام اوقاس كرد نهار السويدن اوقاسان شما ماني كاريبويكو ام زمان كردي وكي زمان عندنا بكن يعني فرمي بكن مودرن سبروك وزاروك بكاربن دما بخين للناسيا وان بوينغ وورد جرين بخارا ببن اونيفرسيتا
إن عربة وهادكن زمان الدنيا وهادكن لإما كردي تنا وجي وقتاجر زاروكتن زمان كردي وتزانن بمسألة تزانن كل يمناس يا جوانا بمريت جوانا ب يعني وين كقرا ببن universite çeki ve خلاوان أو ذكر وأنا باش تدا وهناك جوان زمان عربي جي إيكو كردي روج آبان مثلا كردين باشورن خازن هر زمان عربي بخوينن يا جي زمان تركي بخوينن جي كردي خالي قالوا هون چه زانن إيكو كيف نجد ما مستحيدر كو قالكي يعني نابري هتشتي ام بس زمان زكماكي دكن او ما فكيدنا مودرن سبروك تشتكينا يعني نا مثلا زمان زكماكي ما فكدانه او قالك بكريه يعني مجن قانون هي او قانون سراسري سويدر باز ده مقابل خص المانيا برا برهبيا الالمانيا قانون كي واتنا يعني هل اياله قانون يخوي او ايالتك او قانونتنا او محفظتنا وخف بكريه يعني إيجار مودش مول يعني أو مودرن سبروجي قاس كزانم لهنك شاردانية هي هنك شارداني قبول بكن يعني لدهنا كان ناكن ليه مودرن سبرو نشرت كرد بشتار بن يكي سويديش دكانه بشتاري ويقرصا كردية مودرن سبروك ببه يكي عربي دكانه ببه مثلا عربي دي يكي كردي دكانه ولا عربي فير بن يعني أو على خوي بأو زيادة تنا إيجار مريت بوينغ دبرج بو مودش موجي قبول دكرن هبالك اللي بركار كنا جدان محمود احسان كي او هواي زان لي باش انها از باورم ريجي كي ديال كيم قبول دكن ديال كيم قبول دكن لي مودرن سبروك يعني azam yani khas kezan bir Kurdi de hen cihan hebu beri hebu anhan zam bir ceki heyetine هری داویه که کار دکه که یا یاسال محمود وان کار کرد او شوا رو شوا چات گوهرتن انزان بله مثلا مريض وان مثلا خشاري كده بقى جماعة يعني مريض وان هو ودي او او مريض وان هو شانس ما شانس درس او أو دو بيجي فذكرتي أجل تمو قابل بيسبون إذا دو فانو نيجي مريض وين أو مريض وين يجوا هن زمان يجوا إنجليزي يجوا يعني يجوا مودرن سكول يجوا إنجليزي إسبانيولي مثلا حتى أنا نجس في مودرن سكول عربي يجي هن تماهر مثلا صورة يجوا كانوا باشوا إيجار أو مثلا مريكي يعني يجب موداش أو بيت بوسنا المريك بمعنى كوهنا ياك أو مريكا كان بيجي عند قانوني أو ياكيش نورمال وقت كان مثلا من ذكر نوتي أو نوتي أو إيش مريكي نروج شو بدي يعني بري أو بكري حساب دبور بعد شكرا أو ليه أنا حسبنا اللي أو دكان النيت أو حسابنا يعني وتو زمانك حسابنا يعني جغيني أو زمانك هو مودرن ستوك تقولين أو مكتب قبول. أنا مشتكي بكم يعني السامع يرو أنا السر الدياسبورا من شو زمان قبل مشتكي إنها باستكين هالجميل اللي أما بيجو بقر يعني أصلا مقاس بس بخلا يقول شرا بيرام ده بكو أمويني قاش بكن ليه أم تخازن بانا بكشين السر رولا سازين كردي واشتد اسمه بكلمة مساعدة يعني نرينا تشيك وأم دويت شو رولا كبيبينن للدياسبورا سازين كردي بهمو أوعي شو بيجنكو وشان خانة بيجنكو كومالين كردي بقشتي فدراسيون كردي يعني وهله دبي كو تشكل اشتكي باشا هم كثير كان من الناس يكتبون هالكيس كانت نقاشة جبكو هم فاتت تجربة يعني مع مستنا ومستريم مثلا كارتنا أسبوع يك جوان كسانة صالح يشتري ما ما تشتغل ها هذين كلها
با من اینجا تشت کردن نکو نکو ایران برای نگم مثلا پاستی وقت ما مستجانی سما حجر دیجان همو اروپای هری باش تو سوئد یک جوان نمونه خباتی خود برات نکرد ایرو لما کن مثلا کن از هنا کیماسیا دیدیم کیماسیا ماشینه مثلا کارانی او امکان بسوئد هست هنا تزگاه ما عالیه افکاری دا به هر کار نکنه یعنی کار نیم خورده یعنی یک بشه دا اجتماع هفت ویرو زمان به امکان چه بونه همی چهار بکار کن به هفت بیکو اجتماع سیاسی بکن نه همی چهار بکار به هر کار اجتماع کنه چهار بکار نه بحثا اجتماع زارو کرد نه بحثا پوک این گرک اجتماع دین همه يعني هاي عندك تزقه ما ديالوج ما بها او تشتكي منها كوان شاندا ما بها هسه زمان كري يعني كل ما جنين نهده 15 كتاب نسبارو بسورانية جي بملكية يعني بزازكية وكل ما جي قالك تشتكي وشاكل اللي تعرفت نبوية المجبانات ذكر بين اول تقریبا 5 ساله کتابخانه که هی دیجیتال خانه هی به مال دست میکنم پروژه که یعنی از وجه اینجا کتاب تاور دیجیتال فکر بلاش بخونه مثلا کتاب چه بونه نه جبر کو تکیه ما راستی نقول برای کمتر بونه مخابن يعني انا تشتغل دقائق بين الزمان مدفي واردة نكار ويا تزجين كردان نزه كان مثلا زمان الوردية هم هبكر هم مثلا مكتب الشامي وكان صار مكتب الماشينة كم واحد دور با نكار تكش يعني مثلا أنا بكاربة هر بلدية ذكي يعني قريب مخابن تفضل مجال في تدرس فين رجعين الشيء دور با يعني فشكتن نبو يعني اللي هو هذا اشتباه كاربون بهذا بكون بعامل جلك مسألة دين يعني مثلا زمان الدياسبورا وقت هم تزانن يعني الدياسبورا طيبة كوا ورشة خارجية ده الناس تجيش كشف بس ما قاعدة يعني الناس تقول لا أو تشتكي ستاندرد من هم الدنيا هاتين الوقتين بردوام التوريك ما شيء ده يكون ما شيء ده بإمكانه ما شيء ده بريا ميديا سوسيال وتيك توك وهي هنا كمية وقت بالغ ناس كيف يجلسون يقولون منافسة أنا أرى أنا كلها تجينا لا ما دبت ما بشتغل مثل مزوج جماعة كبر سلام يكون كيزانين لأن وان شو يبتدئ يعني شو بقارن الدياسبورا أو الجزائر كلها مثلا زمان ده بهذا فرصة أو فرصة قلت جريندي يعني شهادتي كرند دربارة وشي تويست بكرند نوزات يعني أو لسر قلتنا كعادي كو حقاوة دزجهن كردي راسا جيب بيتر خباطة بكنج بو جبال كونها ياكو أسبت حسمو ما مستاين كردي البيرنا از نخوازمش پیشوان با باقون جبال باش تجربه فكرة ل هر هدیه از بحثا بلدیه بوچیر کرده که میاد از لدجیم و من ما مستقل کرد هر سال کردیشه ساعت درس کردی کمتر داریم و بلکه شاگردی کمتر بدن اگر کمتر ندن جدی سا یعنی بلدیه و صادقه که بجن درس کردی کمتر بدن اوجی بشک به سبب که ادی تشویق جی بو مالباتا چه نبا که شاگردین خواب بن درس کردی یا درس کردی جی بخوینن لو ما جی بلکه کارک خباتک یا که دزگهن کردی بکن اوه و همو جاران بیرا سیاست مدارن سویدی بینن و براستی جی پیوستی همه هیچ به زمان دایک هیا زمان دایک هیا
هجمة زارو كان كو بخازن فيري زمان خوابن فيري زمان دايكي بن يعني از نظام خباطة ما الكتاب خانه از بجاك بحثوية بكم جبركو اف كتاب خانه دو آلينوه هنا يعني سي آلينوه هنا يك جوان آلية كو دزگه کا ارشیف کرنا کتابن کردیه و لسر کرد و کردستانه آلية که دیه و او ناساندن و بلافترنا بی برهمیه بی ارشیفه یا کل کتاب خانه هیا با آوائه کو کتاب خانه بکری با و خلبین کتاب آو دین بکن و ببن او آوائه دیه سی او چالاکیان کو برای وان چالاکیا کلتورا کردی و زمان کردی بده ناساندن و پیشکش بکن دوی کتاب خانه دا نها نزدیکی 320 کتاب زارو هنه یعنی کو به کردی نه به کرمانجی به سورانی به زازاکی جهنه به کتاب خانه دا بجه هر سال دستپیکا کتاب خانهش به حتا ناجی هر سال چند چالاکی ها بناج بود تنش بود زارو کنه و یکو فوکس آوان چالاکی ها بشک زمان کردی بود يعني تبي من سال 2000 يعني هيج من كتاب خانه كانت في سال 2001 2002 2003 بو اف اكثر كرد نشتي ستر هر دو حفيا جارك دهات كتاب خانه من اول من شاء كي بدي تبون دهات زاروك لكم دبون وتشيرو جبو زاروك دخاندن باواي امجين اكثريه تشويق ذكر خوش جه سال 2018 ویو الکتاب خانه کردی همه بیجه هر سال 14 هفته یا 15 هفته یا زیادتر چالاکین زاروکا ما نابه کر بو دبستان وکر یا زاروکان یک شمه لکتاب خانه کردی هبو اوجی شرمین خانو به هفکاریا گروپ که کومه که یا کوما دیو بابا یا فیسبوک بود اف چالاکی لکتاب خانه دهاتن کرنج بو ویبوجی بو یعنی آرمانجک کتاب خانه به جه کرن آرمانجک جه اوه بجن خورد کرنا زمان کردی خورد کرنا زمان دایی که لباس زاروکن کرد یک کل دیاسپورا دی فایباتی البته کل سویدو دیجن بس کل میدیجن خورد کرنا بی زمانیه جبركو يعني تي قلتن بروفيسورة كسويدي هي ماتس ميرباري پرورده ناسا بيجا كو جبوكو زاروكه امجين كاربا تكستا كي بخوينه و جيفين بكا دوی 50,000 حتى 70,000 حيوان یه زمان خواه بزانه البته هم بزانن زاروکن ما کل بداره امکانوان نینه که وان تشتا همیا بزانن لی هیچ نبه که برای ام بجین وان چالاکین که کتاب خانه دیگه یا برای که یک علی گود اردیه دبستان شمیه یا وقفه اناتولیا ناوین و برای که مروف بکار با یعنی لباس سیاست مدارن سویدی قناعتی بود چه بکر که یعنی هیچ پیوستی همه به کردیه هیا به زمان کردیه هیا پاشا روژه دا روشا بجین پرورده به زمان کردی سویده نگه هوه روشه وقتی بشه کردی رادیو سویده هات گرتن یعنی به یک جاری به حجاتا کوی دی پیوستی ها کرده به اردینینه یعنی به نوچه به زمان کردیش برکو انتگرات بونه و دکارن به سویدی خواه ایفاده بکن دیساجی پیوستی هایش برکو یعنی به من چقاس زمان مروی یه دایی که خورد به اوقاز جی مرو دکاره به زمان یا اوقاز مرو دکاره حتی به زمان سویدی جو خواه باشتر ایفاده بکن بیرا من یعنی وقتی زارو که من پاشتا بری بچند دبستانه هم دست پیکا دبستانه بود من تنه براستی بس چیروکن کردی بود خواندن یا من چیروک چید کرنج برخواه من بود گوتن
بجا كشامن يا بجا نخريان بجنة كردياوي حتى نهاجي برخورتا يدي بجا يمتربون لمتودة كامن هبو مثلا كشامن دقوت أزد أوستي بكنيبه كربتن ونانا أكتو بيجي كردستانه ده كامن تناقها يعني تشد بيجي تبيت بيجي از بانيري بكيري دبرن يعني بواسا ما يعني بوان حيلايا كو فيري هيدن كردي إدي يعني وقت كتاب خانه جي امكانه به هبج بود شتاكي وصبو چالاكيان بو ام بجن پاراستنا زمان كردي شوك من قلت بشي كتاب خانه بخدا وك ارشيف چجي بردستگرنا ماتريالي كو بو ماموستايان يعني بو هر کسی كو فايده جي ببینه و خباته بکه و هیویتون يعني هم هر کاربن بردام ببن و با علی کاری آواگی شاید البته بس تخش لك سباس ما صحيح تشاود من مترسيال سر زاروكن دياسبوراي تذكر تشاوا بنرخي فمترسيه دبينه نعم مترسي جوا ليكولين هنا دي واردة يعني بشتي قرني شاران او اسملاسيون تبعي كأم دبيجن خوازاي شيء دبيجن خوازاي يعني من زمان ليكول ام بيجن نفوس ما زياده الولاد زياده إيجار ديزاvantage مهنة شأنه أم جن دبر أم دبيجي كردستان زمان ذا شأن دشن وزارو دشن ولد لور أم بيجن بالزمان كده داخل بوليس بوانا بزمان كده داخل كيجا دايري هذا الزمان كده على يا أبي إيجار أزانم أم نبي قدم مباشر أما ولد أما صار شو نقول ترجمان وان زارو كدرجوان بون خابجي بوني إيك دوي سيته ده بينسد كسر رودنا مازنو بشوك بينسد كسر يعني إيك كرمانجي زانن يك دبك يا هبون يا تنبون زارو كدرجوان أم روشكي واضح لين الدرب ولد بخوازي نخوازي طبيعي وجريداي هالوسط دي وبابانا أما تشتكي مثلا من بخوات الفندية اللي كنا فندية أو مثلا ناسنامه چاندی زمان ناسنامه اتنیکی و اف بیرو باوری چه قص پل بعد دیو باوه او خواجی تاثیر لسر زاروک وان کرد یعنی ببینه که دیو باو اهمیت ناد زمان وان یعنی برابون رو مشتنا خو به پیوه که نشاته کنفرانس بلگی وارده اوجی سیستم یعنی ناچن درس کرد او از دو چون از دو ناكا فورم كاولو بربو محمود شواري بربو مناسبة روج زمان زماكي جبينك شكل وحمو زمان لو بربو باور بك صالونا كي چار قاتي فرابو تني كارو بمشيان وقد ديو باب زارو كاتبونا ديمك تشتان تبكي دبايا دباو خلقتي اجا دبر تبخوازي نخوازي او تشتاني ببن قابا دو دبجن هنيك شارع داري وازي نال السويت او قانونك وحفتي وبيجادا درخسي حفتي وشاشادا درك حتى ناتيا قوات نو ليكولين كرن اب اخضار النها كل ديجي باتشان ليكولين كرن دي ليكولين دا انجامك كو وقتك قانون دانين ام بيجن ارغومنتي كو وي شاغي داني اي ارغومنت درك يعني تشتكي شيء عجيب درنك قانون ناتيا قوات لين هم شارداريان شيء ديقول رنج بارتيان هنتش تيجو هاتن problem بعمل از بخول لجلم كأم تشتان كونكريت باختن يعني لسويت أو ما فهي نا كمل مد ذكرهم بكنت تشتغلكن كوا بحثت شيء جلك يجاكر خزي أو تشتكي نشان مدال فير أو جبيني كهنك ريخسري كردان دكر وبحزارا كس بشتار دبن أو لور نشان وديو باف زارو كان بدانا كي إمكانك واهي خودی او مول گروه فرا اوک امن حال برونشتنه او دایک و باوین و گیج بودن که وان بدیان که چی امکان هنه لسر اینترنتی ناتشته که ما وسط بحث کرد قبضنی کتابخانهش براسته تشته او دکه باش دکه لی ام موقع پرن پروبلم موقع مزنه که اف تشتنا خویان نابن بس ناکن ام هر دیو باویان ام دكارن شبكه الريخستري كردي اجوال تشبيش يعني بريج الرخنه كده ناج بيش
رێخستنێک کوردیەکە هەنە یانێ ji فەدەراسیۆنê biriya yektiya jinan komela nivîskaran öçe çend civîn heta niha spesifîk li ser pêşteçûna ziman merîkane çi bike wek dewbav yani wek dew ne tiştê teorîk yani min do mêzekir li welê jî pîroz bi münasebeta va 21 Adarê 21 Sibatê roja ziman tişta çi min dî di panelê de danîne di Kurdî de çêkirina peyvan ya çêkirina peyvan yani panel roja ziman yani û êdin hemama hemû wan e ha ya kes dêw bavê wan zarokan tiştên berbiçav konkret hûn çawa dikarin vî zimanê va zarokan xilas bikin yani ev ziman her emê herin biqa vekiriye yani biqa gelek vekiriye ji xwe dijmin dixwaze wê bikene lê li Swêd jî mixabin yani mixabin ev yani di rêxistina de va tiştan dikême û hecî re divê mesela hecî karê gelekê ji dike baş dike lê ez hêvîdarim hecî pêşeş dayîk û bavana panelekê bi wan çêke morgûr bira cêbe 4-5 hevalê mamostê kar dikin ew van problemana zana çi ne dizanî bi wan re çêke bi zarokan re çêkin komelê dê çêkin va tiştana yani ev nebe nabe yani sada çûnê civînek çêkirin min jî ew îlandî hecî jî têda bû hecî yekitiya mamosteyan û federasyonê sê rêxistin 5 kes beşdar bû 5 kes beşdar bû ya diva demek de ev dişe rast nekiriye yani te bingawê baş girê nedeye çima divê civîne îro niha sî çil kese çima li wir wiqa sê rêxistinê bi nav û deng em bêjin ya xwezî li vir çend sed kes hebûne lê demek te ew civîn rast baş organize nekiriye yani heval dizanin me 10 salan da ne konferansê mamosteyan çêkirin ji heştê kesî kêmtir nebûn mamostê de hema gelek şaredariyê Swêd ji bo van perejî ne lazim e skulberket ew proje xira kir îcar ê dewlet milletên din mesela Ereb Türk da çi dewletê wan konferansa çêdikin ji bo ku mamosteyê zimanê zikmakî şaredariyê cihê werin ev de serwext bikin teşrûyê xwe bevra par bikin ême dewleta me tune ولا من فدراسيون رابر دس مرة نفسي وانا هنا اسقطوا ازبرنا نابي مجموعة رابر بروجرام وقت كذا انا بشتيرو بركي انا قصدي من برنامج شيكر بير يكتيا ما مستعار من برنامج داوان مقول يعني افكار ببا امكانات كاريبا بكين ام زانن ابيج سكول بيت شو بيودي برا اورن بحث بكين شيك تقابل بالبرسيا او مثلا مودرن سبورمنزاتشت ما هر كونفرنس سكول بركت يك دانين يعني امجه چه تشتي نو هنه دوار قانوني ده دوار پلان پروگرام ده بس ولا يكي چه نکه ایجا جبو تشتي وها پرجي نه لازم نه شما پره نه لازم ته برنامه که ریکو پیک چکه برنامه که ریکو پیک بیجه دیروکا کردان لسوید عمر شیخ موس تی بنفسي خرجش داره کیه تفهمتيش تی نظام بیجی چی زمان دیروکا زمان کردی یعنی استاندارد کرنا کردی نوزات حرولی لبرتی بیشتی بنفسي تی بیجی لسکول ورکتی فلان مرف وورن و هر شهرداری پره ماموسته خوی که دشینه ده yani من نه konferans çekirim ben همون konferansa kar ki de tu zara ne kiriye desen nave skol berketim şaradariya Westeros dedik resmi ama resmi dedik o halkı dışan ne parti ne ya melhevleri yani Kanada'yı halkat nizal ki deri hadlaça icar edfazım az belki psegevu bitişti دكارة ريخستنك بقدر سر قو بقى للسويد وفيدا خفر بفكرك آلفرنها هفتي حشتي ما مستيك كلية هنا هفتي حشتي ما مستيك كلية هنا آلفر ووان تجربة خو بهفرا بار بكرانا فهمتيش ده براسي مواد ما ذكر جروب يعني أجا كونفرانسك نكره كونفرانسك زنجيرة كي كونفرانس جوارا لازمة يعني أم يكي بكن هلا أم يكي بكن زنجيرة بران ليبي يكي بمين هلا براسي جرينجا أو خلانا والحاصل يعني ريخستني كردان أذكر بقديم ريخستني كردان يعني بياد باشتر بجنن روجا باخوا يعني جبيا مزتر خدمتك أم كردان ربكن تونه خدميا مزتر ريخستني كردان شيء جبو كردان أولنا إجادن كمالا قرص مسافة ذيك قرص الكرديون ذات شو بدهم أري أوج برابكن لهوانو هواكي رسمي أف معطال السويد هي درا ماموسته تاين دكه حق ماتريالي وان ده
evliya em dikarin çawa baştır bikar bînin. بس انت خوش خالك كو باسي جبوي گفتگوی وکریه ما مستا برای دسته خبر کرم ما مستا gerek spas peşi bazı sosyal medyada kabar gerek başlı ricayı kaydetti kava gerek yapanlar işte başlıyor. Ne gerek işte eğer icazı çantış bazı کاریش دارم خودشی نجوری بر یعنی همه کرم که که خواست نداره خب دیور باشتر بجبو تماشابان زیشت وقت خوی بر کرم که اگه کاری لوی ریجه خوی بر Aha, tabii gerek dişler mühim bu sektör. Şey dişler fazla. Yek şu an imkaniyet bu Suudi hatta yürüyecek. Kürt yani bir karani hatta derece ki alt noktaki ulusal ve hakkı mavusteme işaretlerin katı. Şuma katımı belki dezgehen ve yani devlet türüne bu dezgeş. Ez bir numune gördüm. Yek şu an kurmancıyı tabalın kurmancı da bir أجي bu vaatahedi tevsasaki her bir dezge az dezgah vakt dezgah tu bahsi yani vakt dezge tek insan gibi tek bir hayat her bir numune çıkır avana bir inisiyatifi Asya Paris'te yaşamak desteği Bağdikarya Abori Sidani hiç bilen eser bakımından var davet gerekli Mahmud Basri rahmetli Baytarik'in eski Eregit başlı kurmacı destek ve haşti hat sen sahibi işte biraz vaate destek ev her bir destek az bir destek var bir destek devlet tüneyi ve bir inisiyatif var ve ki şu doğru birçok yani ne devlet yani hatta İran'ı icar her berhem evan bilevina hamu çişteydi rekupteki salih bir şey cibine insanı sportu da kalaslar devlet tek ancak tıkarı bir yer yani eğer devlet ama her ya devlet şey evvel yapar ve devlet meheyna fadil vandırlar hatta derece ama biraz beşim yani tamam otel dedi cumara salon dedi için cibine fırçaydık nizam çizdik جبين يقول له كل شيء mesela bir çizdik havlere çizdik doğu çizdik nizam bu derece çizdik de Türkiye çizdik de alikari ya esasi devam İşte hatta irohat az fazla bir mevtişlik kek Ali بود ناجي دسبيك حتى إيرو أو تجربة كل بر هي باور بك تركيا وقت قص دو باتريان أبي شيء تروردي شيء هاتن سويدي yarmetiş süt cevher girdi. Sani tiştek o dü kitabı kurmancı şaşı penç ne şaş harf وانا بردست الوقت كان مثلا بله بامن هي نا هاتن سويد فاستن تجربه سويد او devlet iyice naha açma bir yapıyor. Sani leber eğer vakit kurmacı batı leber kurbek hep ya ev grup dediğimiz federasyon çeydeki yani geçedik yan malbaçılar farklar ev tünneyi herkes bir inisiyatifin şahsi başlardaki bu lomacı evladı kava laliye fıdaki tek Haydar lali kendiki lali herkes lali Ali vakfa Anadolu mesela evdeki bu şekilde niye derenginde Kürt dikarın tezgah ki usa çekin. Belki buna hem tecrübe hem imkan. Bu şekilde değişti fazla. Böyle biraz kadar. Daha kava nehsali atibra. Kava ki nehsali çoğu İstanbul, Kürdistan'da.
وزاروكي وان وزاروكي كاوا بدم برها او تشتكو كاوا كرمانجيت وكاوا ايرو البرتاني وزاروكي يجي كاتيدن لإسطنبول توني ويندا يعني وانا ويندا اف طبي جماسيه ما يبغى تجيبات بركو امريكا Gelek spas marata ava em balê bikişin ser em çawa îcabê xebatê cê gosekînî em berdewam bikin û em geştir bikin ji bo me behsa xebatê saziya ke gelekî memnûn zor spas xebatên saziya û hevkariya wan û ji bo paşerojê hîna çi gereke em bikin ev xalekî gelekî giring de rastî mamoste destê xwe bilind kirbû berî we û hûn jî hûn ê beşdar bin yek bê زۆر سپاس دەستی بۆ خۆش مەرەواوا هەمێ چێکریە پێشنیاری تر باش تێش و ئەو هەفکاری بەردەوامبوون لەسەر گەلێکی باشە ئەو پێشنیاری کاکریا و کاکردەوە هەوارێدن جێ خودانە و بەحسا مەترسیا کرد مەترسیەکی سیاسی و ئایدۆلۆژی گەلێکی گرنگ هەیە لەسەر هەموو زمانێکانی ولاتی ئەوروپی و لە ئەمریکا مثلا الوقت خدا سويسرا سويد كندا استراليا بنابودن بون مثلا مولتي كولتوراليزم و ناسترينو هودانا كو جوات اوان رنگارنگ بدينا و قانون دان ينجوان قانون لانه ها ما لسر وكو بيجن بارادايم هاتي او هزي راستروي بوبوليست للسويدي وكسبري ديمقراطيا لألمانيا وقعت لفرنسا وكو ناشنال لافرونتن لبلوكن لأمريكا دونالد ترامب دخازن او ما في مثلا انه لأمريكا دخازن او هم تلفزيون الراديو قبل زمان اسباني انا يقول خلقي لاتين امريكا بتاعتنا دخازن مدرب دنگی امریکا دخوازن گلک زمانا بگیر جنابان دا زمانی کردی لبر زمانی کردی را دست بده حتا گرتن لمناقشه کی زیده لبر و المانیا و لبریتانیا نهاد با درس زمان ازکماکی دی اعلانی برگونا خواستن دخوازن بالعکس گوه همو بیانی جدر کنید یعنی دویر و شیده اركيما وخبات عما يقول لك يقرا دابا جو كاربن بار ما خبات لا نقول gelekî memnûn bi seta xweş mamosta wekirînke aha ez ê dorê ew bidim hemî ez dawalê binê dikim ku min nizanî bu kî ji we berê destê xwe rakiriye زمان دایی که به معنی که در همش مربوط یعنی دیو با همه دیو بابا چی میکنه هر زارو که همیشه امکان هنه هر کسی امکان نه گرنبون هزار درصد نود حتی روز عیرا در دوام دماغ مدرس بکر چاپیچ کسا بکنید انسان ایرو سب دوست داشته yani imkan her merit ona imkana çeşit ve amet de baba için imkan problem amet mazin her imkana merit bana çeşit az fazla am serbem باش مي بشتيكو ام باوسا كبدن نها مفس ام خالكو يعني دبالا ما هميا ده ام بين جنها باش مي دوديا وين سرو بام تشيب همو ام سازي وتشيب بيسا ولا مالباتا تشي يا ما مستعين كردي تشي لهمو نتن السويد لهمو دياسبوراي ام بالي بكشي استقبل كونمونا هاي فشك بدل السويد تجربات ما مستا محمود كرمكه و چند کسی دیگه هنر خازن با آخرین تیجی مامستا و تیجی هروسا بله یا اما پیش را پاوسه که بدین از بارم هم همی تعبیم اما پیش را کارم بردارم هنا وقتا مهده از تانی پشتی بسته واسه مامستا کردم کاری که باید داریم دکن وقتی دو یعنی نمونه با شان بجن باید داریم هم وقتا هم کار دکن هاندان کم زاربا تشویق دکن و چواش کردی هست هم زاروپا هم بیشتر دیجوینی دیو بابام چه دکن دور دادس هم
جميل تدي وبابا تشوف لكن قال لك يعني كردي البردلي وان حسكت وزاروت وان كردي شقات بيش كتير من نمونا نشان دي وبابا تدي إيه بدي أنا شاين كردي وقتها مشيت كنا بيجي نوروز بيان روجا زمان دايكي مثلا مدو شكل تقريبا حشتين نوت زارو كان يمكن سيارتين بوبند وستران ما خاطر دي وبابا خاطر دي وبابا جبارتنا هم بيجن هم كتابات كرن وقتها كتابة برامي كتابة كتبوا حيدر بكرن درجة بكرن دولة صارين كتابة زارو كردم بالمال أخوة يعني بالمال أخوة يقولون برا دي وبابا ينش بكتير إذن مثلا بيجن هم تشتري زارو كرا اگر نخوش به تشتكي اس ام اس وان في الكردي نه الكردي قبول ناكل تبي اس حمود سيون الكردي به اذن وقتها مثلا انا بايزي ورا ام تليفوني حمود زارو كتجي بابا كان هذا زارو في خبر قيب براور براخي بقى مخلق ولا قرات كده قلت له مش دياب كده ويا وين كان اذن يا زارو بري اساسي انا عليه بري ام بيجن بري زارو كمال بدري مزبون زارو كمش كده كنت وها تشوبو طبعا ما يحسن ما تجمع بتقول خانم تلفني كشكال كله قلت له روزا تشوي قلت ولا تاني ما بي ما لم شوته ما خالتي ما لا تشوته يعني انا لا واي انا جيت انا سويتين قلت لي بيشاز انا حبوت شطات انا مناقشين هزار مناقشين برخش الكوريدور المكتبه ده دنجي كردي جمع بل دنجي كردي تنبو قلت ايه جات تشتكي كثير فهم كان ام بدا شانزه ما مستنى ام تشتكي وها شركه لك حاجات بحثك اللي دوس كوباري وصالح اجمالك كنت دخل ثاني برهمي زاروكان ثاني زاروكان واش وقت ديو باب نبيسا كوري اخوات كتشاخوت بتاع دبينا كيف وانت هبط بالتشويق هبط يعني جبون بالتشويق و طبعا عليك تجاري كلام ثاني الاسباس والله طبيعي بس هو خوش به براسي بس ترى نمونه كدوه هذا حازم بيجي يعني عمل سوالم حجمارك مزن ج فندبان كرد شاكرتن كرد لبسترو سيحية رولان ما مصطع جلكي جرينج بهبرة شاوات كارم في وندير مالبات عرب كل خلكية تشوف ممكن أو جلكي جرينج نموناكو هون تدا وتدا خبات كي لبستروس جلكي بارتيشن لبورلنج جهروسا جروبك هي لودا ما مصطع أو جولو وكي كاك آزاد وانا آزاد أدم أو جولو علاقات وان جلكي جرينج بملترا بدود كابن يك بيك مالبات را داخل دهلن كو أبيا جلكي تشوف ممكن خلكي لا اسكريستونا از خبر دكم همو جرام رحنا الخواد قرن من قلتكو جبركم ديما بمالبات لاوازه ام نبينكو زاروك كمتين ديمكي رولان ما مستهن قالكي جرينجه اما باشا ديوا دل سر بيرا وسن رولان ما مستهن كرد دبي تشاوابه للدياسبورا براستي قالكي سباس كيبو هنا ما مستاد خوش بتاج كرم كما مستجان نبت بخير؟ نعم الرحيم. ستاوم. شغال برمتان از کمالین زنم شورانی صدقان. خو کردی اما. کردی شورانی. إيه ده كردي قصدي. کردی فارسی. ویستی تنها بیشتر کردن که کسباتی او أنا جب كما تقدر تربون وهم روجي يعني دايك زمان دايك بيروت كم ده ملاك دايم خادمي بيصير رخنش بجل يبلغ خمان دايك باوكان الدايك باوكان لما راد بتمن في باش نازل شيء صار شديدا بس نقول منال خم تعمل خم ده سويدي صدق أو منال مش ماله من سويدي فيه از روزی وقت من دو دارم معه من مالی ما غیر کردی خداعی هیچ کس حقی نیست زبانی که بیخسر لبربی طول مکتب لما مستعد ل هاوکاری خود لنال خود همانی خود فیل دبی سویدی باش فیل دبی در من نخوانی باش فیل لنو بتوانی کردی لمالی ما خداعی غیر زبانی که بیخسر چی من است همون که با کردی دنوکی دفرنه تو روزنامه‌وانی شد گله باشه
بس كريم من رخني من لديكوا كان أول كتبي حول بدين ما وصل بس كده ديكوا كان جلي مهمة كان عندما دارك كان فيش تبي ما مستعد من ما مستعد مليرة من حمود حاوي جاري كجمعة تقولي تلبي قوم دايما مستعد عندنا أو ما مستعد شون دايما بشكل وان نور دواجي بدين الحمود كان وقارعات از من أواخذ درجمات دارك من لا شرط من دادنشم چون دوام کرد دارم می‌دونم کدی بکنیم که کدی دیگه کس دوام نکرد من آلن هن که او مکتبی مثلا باشه که رقمی و دامنو شو تلفنم کرد از منو نخدم با هم او خود نهادم و پیش مرگی کاملا بولیگا می‌بود مثلا چون منو میگم تو ما استان بود که نه زنی یک کدوم دیگه و دارم خود میره دایم تو خود ما مستعد تو ما مستعد او بخاطر خارج شو او شما دتوانه رابطه تری کنید او ما مستعد که دتوانه او عشق و علاقه لمن دافع بار بینه که مناب بخوشی بتمام نه علی مناب ترسید از دوسته ضروری هرچیز شرکت ما لما مستعد کوئی خواهی لمکتب بابی هنا دلایم یارمتین دار فیلم کرده که چون چطور علاقه از گرفته که دید کهش هیا هیچ پارتی میاد حزبی میاد ولاتی میاد کردستانی باشور کردی من گله خراب کردیم نه زنم شتی دروسی او کردارو یا بس پیدا که تمن ورگو اوانه همون دیگه چی نجی خواهی میاد غلط دروسن کسیش دنگ ناستاد او دبي سازي في زمان هبت لو همو جارا بو انترواس اخر اول مشكله مكتوب سولانيه سازي دبي هبت اگر دسمال سازي عدينه بو انترواس الزواج بردنا كمان لكن ما جينا زعما مثلا والله نيت خوشي شيء باعوا بينهم كذي دواي منها بخوشي ولا روشلات استا سدني ما بوين شعري ما من خلق سقزم بدهان كسنا ما انتظاني كنت بنتين بدون خمرت شو ممنوع هذا غبو بس إرسا بهزاران كس بهزاران خو بخش مكتب دانا خو بخش بيبال وقالي خير فيرموني هاتي بو مدنيرين اكتقشتي بكلي جوان پارا و رسوتي اس شانازي دكم كأو خوي بقانتي كوشان دكن بس حزبي ما بارتي ما هل بتيوي خوي تولا بس بارتي ما تولا غير متين بس لكن تولا كونينا تولا وجه جالك من بس بس سيد الشابيش الناس يعني وصل شيء بكر بي بانل ده هي وده ما هتشيل فيه منه شيء بلاد ده يعني صاق فروغا ده هم هر سرويا نه مثلا او درکه تورتی دیو بابا میخواد شو بگیری دیو بابا او پرسک هدیه پرس yani çeşitli berçap hepin haber bejim başlara bağımın platform ektirne yani evde babu çava evde ne mesela el sokunu derk edici lici edici say na komela ev xaniyeme ya şu kadar Facebook'e ava kirin herkes bu derdi xod heng dibeje sertraşek ya berberek likuhe dedi beje neyni ki xod xwasın boya bakım ev likuhe dedi beje zari xod ku dagi sen daçe ya eme em bu ve bu zamanı baş bu perverde fa em bejin dev bavan platforma geçecek nasıl videon çekiriye gelek profesyonel çekiriye yani Hamud dersanda em bejin sistem danine dev bav dikebini rojja zarok xod dibinin program dibinin da çirkin da birayme o profesyonel nebe ne keyem em bejin mamoste ne de yani mail yani platforma ki wan dev babên şagirtê wî hebe ki hem ew bi hebra hem jî em bêjin bi zarokê xwe bikarin bidû bistînin platformekî me watine Mehmûd gava de behsa tiştekî kiriye ez wîya pir serbilind im yani bi rastî mesela li ber serosê ciyê kar belediye mecbûr kiriye salê carekê dibit jibîne dew bavan bikî yani zimanê mezin giş bi hebra dikin yani em bêjin jêcê Kurd jê dikin em bêjin Erebciyên de çi zimanê biçûk tînî bahev و ایسال موینه محمود واندی جی کنه رونی یعنی بسدان کس بشتاد به کردنا چه دیگه ما مست بحث کن چهار درس دیدیم که جامعه تریلا بکار دینین
لێو با پرسان دەکەم دەبێژی زمانی ماڵە من ئەوە ئێوە چ باسە من باسە زمانی نویسکی دکە زمانی ماڵێ دکە زمانی ڕۆژانە دەکەن لە چکە ئەف ئەف پلتفۆرمە چێ بیە ئیجاد نابەرە شاگردان دەژی وسایە یعنی دکانە ئەف پلتفۆرمی وان ئەمە چێبێ نه هەواڵە بێژین کە ئەم بێژن ئەو ستۆقل مەزنە نابێت یا دۆل ناکای بوون بەڕاستی مەریان نکار بوو بمەشە وەقای زانات وەیە مەریب دکارە جهێجی سەم بکە ئەف تشان دکارن ببینیان پلتفۆرمی واتساپê çêkin, platformê em bêje Facebookê çêkin, evinan jêra pere mere lazım nenin na. Ev tişan hemû dikarin bibin bi rastî. Îjar û motora vê îşê jî ya dêw bavê me ji em dizanin çawane çiqar nêzik dibin. Hevalê mamostene gerek pêşengî ew bikin ha. Pêşengiya vê îşê ba min hevalê mamoste dê bikin. أنا بجدي صدق على راسي اشتراك في توصيل ما مستعد تخصص في بيجي زورتش أصلاً كيف شورش شرني هم متقدر بالسياسي دي إيش هي دولة لا لابد شيء ما مستقبل نعم بزاني في كهرباء من داركان نعم ليه من ميثود خوب يعني شلون تقوم من دارات شيء وين يبكي بخوي دواء ما مستقبل مثلا لبي تركني في تكان من داركان ما في لكن مثلا هو من تقليدي الصقم له عندك تقليدي قدام اللي عندك تقليدي الشيلام اللي عندك بس هو ده اوه يتم دارك الزود اللي فيه خوش ده كده صرف في من قربوا له يعني طلبها بتشخص انا مستحبات مش ديم كما شغله وين فرق بدانش كده كده روني ما مستاي زور مهمه شلون ده يعني اكو او ميثود او شيء وهي بكاربيني كما ده حزين طبعا اللي ليش ما مستوى لو كان ما في ثلاثة بوابة تشتغل هذا جارب كان والله ما صار ما صار شيء خوشة قلت له طلب أنا ستي حرف الهجم كيف يعمل صح كان لا بس شيء كتابته بشوازك مخين دواء هذا كان زور يعني وجا يبدأ ميثود كانوا يكتبوا مع وصاي شلون أوش تخوش ذكي بوي خلق حزين بس بداني شيء بوي وكم ملاك بخيلو مضاد يفرادي أو يبدأ اشتكى دو مثلا ما مستاء من مضاد دو مضاد تيجي طلبون ما مستاء باتي كاسي كرديان بيغلي ماتماتيكي بكردي جاشا يعني من نازاني بكردي مثلا بريح دانم راستا كده كامستا بابا وصلي بابا كردي كيف فيها وازن ماتماتيكي بيه مقصد يعني عندك هيك شيء كل جوانا أول لو اشتغلوا براسي تجربة هي دكتورنا سيدات كم بس بيستم سيارش كون لك حاجي يكمل درهم دست فريق لازم كل رسالة بشي زماني كردي هي أدي كوفي ودي تاني جوانا يبيداني أول شيء نقصاني كان كفرمو يستا أول بقول الرسالة كم ضمن بس كلمة زي سرو كلمة زي خوارو للشيء بوي الناس وعلى السركوتوبي أقوم بتاني داريشن قصة مسألة شكل أوان دي لو ليراني يعني وكو برسيار أو برسيار الرخنانية تدقي رخناجي بس شو شيء أو شالا كان بيوندي كان دقزان كوي بسالة بشي كردي يعني دقر ما مستهاني كردي أمن يشكي ما مستهاني كردستاني شبيما دور مهولا كردستان ليرا إذا كتا يستوي بسالة شيء بيستم حسب اللي بقول لهم بس. فيوانتي على جاب كم بابا أنا جدا شكاك فرم سوراني بس. دست خوش يعني بقى كما سيكل يعني سر بيوندي على مين براستي. زلتر خبرت سر فرمانجية نزهم جبركو بابتها ما يعني أنا العمل سر بابتها كيدنا أم حزك زلتر وقت أخبر سر بيبكن ها مثلا كي دكتور سيانا هو أزبرت زلتر شخصية وكارن ناقد النقاش. ورجال إسماعيلية تيروتش كردي بومنداوان أساس منصورة أي أوان نفسه راست بيجي أم دكارن بيا بكن وكالك يعني
کوکانه و سازی میدان کوچلاکی هدی کنجار پیشتر بدن برچاله خود لام دخوازن زیتر سر بابت تخوی اساسی بردام بکن ما مستجان و او پرسیاره و بلکه ما مسا خارجی و کارو پشترا او جواب بدوا برکو از خیلی که هون تعبین همی ام باشه که بدنه و امه ربع ساعت بس هزبه 10 دقيقة نه بركو وقت نه بيجي 10 دقيقة فاضل راس 20 ساعت سي ام دوباره بله از توضیح کم اگر پیت خوشت کاری بو وشان زندی بو ما بیجی شکلی بله تماشاوان اینجا نا دین ودانه که همه بدنه ما مسترحیم لبره عندك پیشنیاری خوش آنی ما مسترحیم بله اسماء العملاء از بحثا بیرانی نخواد کرد لروجلات کردستان هذا او قانل كشت فيرم وبزانم حوراني ما شد بجن او كماموسانا دو كماسي دو عيبو ليريك ويكا كردي وبرادر باتي ملك عباس مني بو ماموسا زباني سوراني نبو دو هم جنيش تيدانا منور جني نعم أولنية جنيش لبانير نية بلان مشكلة من أويك وكباسم كمبودي أمن السردايك وكباني بس بتاعي للدرا ولا نلنا ولا للدرا ولا سويديا لهر ولاتي كتير إما كمان زباني أولاد تفاش نازنين لما شاب زباني أولاد تلقى من الفوق سدك نابد دبي بيلين زبانة كيف كمان لما لو سبتين من دال باب خوي للدرا سويديا إنجليزية ألمانيا وكذا لما بس زبانة كيف كمان دبي قلت شيء تري إما ويا زوجك لذاك وكو كردكان دبين من أوتان أنيرن بوزباني كردي روشرات أنيرن بوزباني فارسي فيربه كردي باشور كردي وافر أنيرن تركي فيربه تركي أخبار تزبانة كيف خود فيربه أو جولتين IBM قلت كتير كمان أردم كردين مع مستعدنا أمن مع مستعد بوب من على كم من دلة جاجي يعني شيء قلت نازل مع مستعد ناب شكله بوليس تويت سرتاي وتبتشلن باو كده مع مستعد هلا مني كنت مغابط من نازل جاجي بس خوردن يشوي لا بعرف بنيري كلا حولي شريشة حولي هي ليش هي كانت من شو يا أخي ما مصام قد ناري سامي بو وتما ثم ما مصاب تبلا ما مصاب شيء بيته ما مصاب إنجليزي بوم كانت إنجليزي شيء كمان تي بوم من الوايا توت بي ما مصاب بدني وتم أوا لا يا مثلا قات لا هيك دلت هي توت بي بزاني زارو چه گله عائله کو هاتو هر زبانی در کوبای خوش دانه زبانی همون ناو تکانی کردستان نزانه کردستان چهار پارچه درگیر کرده و هر چی بزاره و خودتا وتم برای من بی و فیر بی تو بی خود فیر بی چما شرخی تزد من علی من بله تدرم هنا وتم نابي لا تبي فلما ما مساي وقف بله يا ما مسا احمد كي اسل يا براسي ما مساي من بقوم تشوف كل كده نشم ليه فير تبوم لما فير تبوم هم مسابون ما مسا احمد بله زيرة احمد بيرزيني ما مسا احمد ما مسا من تشوف كل كده ده نشم فير بوم كده بي هم مسابون هم كردي هم فارسي زيرة كراسة بلان عود خير بوم وتمام ختم ما مستويتينا والله ما مستنبو بلان على خيمن هيا ايش قيمن هيا كثير كم هو قلنا هذه قال لك سباس ما مستعرحنا كيف ما مستعب باص ورا والله مي برسياري من بله والله مي برسياري زور سباس كيف عباس زور سباس برسياري ته بسر هر دو شاون زور لجيگای خدایا بله او هو یکی شبو ما فریانه کتن راسی او ما پیشنیار بر با شکاکی ما مستکاکی کتاب دنوسینه ندیم کاکی ندیم یا فهمی کاکی ببوره فهمی کاکی ما داخاز لوی که خوی وره بوده گو من وقت شخص کارم بیم ما پی خوش کل سر دزگاه کی او جواره خساب کرد جبر که او هر کس سر نام دزگاه کی خساب کرد گو فریانا که من اگر پیتان خوش به تنیا تیم کن ما گو ایمه دیلم با جارکی تریانی بس که ماسی هست راستی پیویش بود که کسک سورانیه به زازاکیه به ماموسا حیدر زازاکیه
مخابن فریا نکسین یعنی لەبەر زوو پلانی لۆدانێ نەک یەک هەفتە و پاشی ئەڵە دەست پێ ناو عباس که عباس هەکە یەکێ و مامۆستا دیاکۆ هاشمی بله هاتوو ناس ئەیناسی نامی بیسی بله ئەو کتێب نووسیوە ڕێنووسی نووسیوە کتێب ڕێنووسی بله زمانی نووسیوە نه راست لەوانە راست باڵ چیکار مامۆستای وا باڵ نەکەین کات زور که بەشی کوردی لە ئەوسترالیا فەرمودانیش دسته هفته ما من مذکر یا هیچی نابه یا او همه چه اول هیچی لچنه باشتر باشه باشه من پێشنیارێکی دەکەم بله بسر ڕۆژی ڕۆژنامەی کوردی هەیە لە ئەپریلێ دەلێسا خۆت حەزت درسته نەک هەفتە پێشترێ وەڵام ئەمە جانمان نەبوو ڕۆژی ڕۆژنامەی مامۆستا ئەحمەدزادە ئەدی ئەو لەوێ دێو لە گلک سپاس که عباس ما مسترحیم سپاس کن هم نافرک بدنه دوایی نشید ولی گلک سپاس کن تماشاوان اینجا نام چک نافرکی بدن الوردرا حتی 10 دقیقه هم اتصال دل خدمت ها هر شو بسر کرد سپاس بو شوپاندن و سپاس بو کسی این کنا گل من تماشاوان اینجا مشتری بله هم روزا خوشو گشت به تماشاوان اینجا خیر بین پروگرام که گرینگ یا روزا جهانی یا زمان زکماکی یا زمان دایی که هل کفتنا به روزا خوش گشت امی ایش ایرو در خدمت آوه دابن گلک کسی شهرازا در پانل آمده جه بگیرن و امی بحثا گرینگی ها به روزی بکن وقت زانن اوه 25 ساله که جالی یکی کاملت آنور یونسکوی و روژا 21 سباتی روژا زمان زکماکی تیتا ایروز کرن و البته به مناسبت روژا دا جهانی یا زمان دایی که قنای کردی یک جان کارین کرد و رادیو آشتی پانل که مثل زارو و زمان کردی دیاسپورای آمده کن و تیدا گلک است به بشداری کن ولی همیشه ایرود خدمت آوه دامن هیدارن این برنامه کار و بکن لایک بکن به عجبینش بکن دیجا کسان گلک سپاس کن نزکن و چند خفاشه و دیسا همه به خدمت آوه همه کون وشان زندگی بله الوردرا بله özgürüm. Gerek bu hayratın bu ve panele münasebet roja zbane dahi ke kitapkhane o yekitiyan nivistara o radyo ashiti hevdura amade dekin veloje estene nave kitapkhane kurdi bazım tişki tene bejim evli kendi emhemmi giringiya zaman dızanın civir şunda emde büfeylin haber dedin bas bakın bu zaman emçi dedin yani tene ev giringi o vekidi bu zamanı kurdi ve zamanı fermi o perverdi emhemmi çalak varlıdır yani civir çok mafeki insaniye emhemmi ve hevra çalakvane zamandır gelik bu hayratım kerem çektiğinden gibi
تاک تاک از سماوی یکی نویسکارین کرد به سویده همه خیر خاطر بو احمیا بودن اون خیر پاشی هاتنش بوی چالاکی کو به اینسیاتیوا حاجی دست بکری راستی خازمایی بناوز کن زمان زدماکی دویژن ام دویژن کو جبو هر نتوی کی جبو هر کسی کی گروه کی گله کی گرن تریزه هم دعوای پسیکولوژیک هم جی سوسیولوژیک و جبو کو هبونا خواه بده پجرانده و بگمان دوی مافی هر کسی که به زمان خواه به هوای که آزاد بکار بینه مخابن جبو گلان هیجی اف ماف روا نبویه اتخوازم منه که بحث بکن که اوج روژی که و کنگه آماده بیم کنگه ولی روژه پیروز کن و جبو چه جارا پیشی 21 ماه 11 سال 1999 جاری یونسکو و وقتی دادستم اوجش بوی گشتدانا پرنگی آزمانانه چما 21 سباته سال 1952 یادا 21 ماه سباته باندوان زانینگی حال دهاقه داقای بوره جبو کو زمان بنگالی و زمان اردو پاکستان و زمان رسمی و پیشاندن بکن و جوان 11 کس جالی پولیس پاکستانی و تین کشتن لیخوا پیشاندنی گرتر دبن گشتر دبن حتی بر زمان تی گشتدان و جاره یکیم سال 21 محاسباتی سال 2000 جبوان 11 شهیدان و اوروش هروش و زمان زدماکی تی پیروز کرن جبو کو بارکشی بودن بو فرنگی زمان فرنگی چانده و هر کس بکار زمان خواه بپیوه زمان زدماکی و چند نفر پیش بخواه یعنی سپاس کرم بکه که هرچی سپاس از کرتو کرمانجی دیجم راستی پشتری تمن ام وقت بجن بون کارمند دولت از نال شارداریا کنسپس بی 100% کارت که ما مستقیم زمانی کردی شفامه پیشنیاد آنی که ایسال جبو اوی امتکارت شد که جبو روژا جهانی یا زمانی نافی اما او حال بیرامن پار مدی چالاکی که گله که یوره کپک چند کس ما مستقیم کرد وان دارتستن مپیوندی گل وان کسا دانی که اولا مخابن ایسال همین کارن تشکی ها چه کنیم جبر هم اکساده ما از فکریم که از شکم چه نکن سر رادیوی پانل که شکل میدازی پاشه مگوست پانل شده مهرگاه شکل سر رادیوی برای تشتکی گوارتی بد من پیوندی بیبلوتک رادانی که نوزاد شاشرنیم پاشه سری دامون نسبین مبشکی مناقشه کرد برای که از پیوندی که دیم من هنک تشتاو کرد پاشه اما سپونتان چه رومه بجاردار که نوزاد جی شوره خوشان موضوع اوکردی خوشکار شدیم مذهب را بریاردار کنم این پرکرات شکل آشه یعنی اما پاس مجبور آلیکاریا خدکاریا مذهب را وقتی دید بجن ام مذهب را بهستر یعنی ببینید که وقتی منو شکل آوازی پاس مجبور پاس جبور همیم جبور هفتارمه دلشاتم دلشا یوسف مدراتوری دیگه پیشکشوانی و پانل دیگه اسپاسم تو بری جمع تستیم بگیری گریک بخیر هستی سرچوان هستی ازانم توجی ماموستی توجی هلبسوانی علاقات زمان گله که تو بخو باس بکه و بو بره بده گریک سپاس گله سپاس دسته و خوش بالنسبة لك يمكن شار كسم يعني بنجي راسي كرسي كده نجي مرة لازم كرسي مرة استنى طبعا يمكن كم من حاضرة دوجي تشار كرسي من لازم كي كاواج چهار کرسی نشمه لا پنج بنگره يعني صراحة
هون همی گلکی بخیر هاتن از براستی از گلکی رومت دارم که وده کاراب من سپا ایروش روژا زمانه کردی ده چگوره روژا جهانی یا زمانه دایی که ده که ام همو لحب جبن دیار میلا من جبه زمانه کردی گلک لما بهم دیخواستم سر زمانه کردی هر مجارک لی امی بی روژه بکن روژه که که ام زیدکتر باله بکشنن سر زمانه کردی از بری که از دست بکم از حز دکم خواه بدم ناسکرین جواره بکردی نوی من دلشا یوسف از نویسکار و روزنامه‌وان و ورگرم ورگری نابرا 4 زمانه دستم کرمانجی و سورانی وکی 2 دیالکت هروسا ترکی عربی و نهاج دست بکری سوئدی 14 تو کمینی چاپکری هنن که هم هلبستم و هم جی ورگرم نابرا وان زمانی من بحث کری رومانن لیکولینن هلبستن هروسا سدان گوتار من نویساندن جبوی گلک روزنامه این کردی عربی هروسا و بچند رادیو و تیوی ده من خبرات منی بودرش هنم و من هم پروگرام بره برنه هم جی کار کریه هروسا نها لسوید از وکی مامستا زمان کردی و عربی کار بکن و هروسا وکی خیف دکتور یعنی سرنویسکار کوواره کی سویدی ناو سیسترز ان بیزنس است تونا بکرتیز و ها خود ماسکرین ایروش پانل همه ویلسر گرینگی از زمانه کردی ل دیاسپورای و بسپاسی و دستخوشی و کسی که روز آماده کردن رادیو آشتی یا نویسکارن کرد بسوید هروسا پرتوخانه کردی خوشکا نسرین بکرتی بحث کرده بود گرینگی آبی روزی و وقتای جبوج از نخواهیم دوباره بکنم من آماده کرده بود سروه بله همان روشتی زمتای زنبونا مهنگی هایی ده درباره ده بلکه بگشتی زنبونا گره کرد هنگی بلکه لاواز ده درباره ده لی گله که گرینگه که هر جار نهاز بینم که ناف کرده ده و پیروز دکن لی امی چاوا به روژه بنرخیم تخن خدمتا زمان کردی ده و ام بکارن ستاتوی کش با زمان کردی به دست بخینن اگر گلتی گرینگه که افی روژ ده پانل ده ام جخته بخنسه یعنی ام باله بخشن سروان خالا لو ما و چند پانالیست می هجا ایرو پشتر بیم دوی پانل ده که از خواست دکم یک بانک کم مامستا علی چلچی تمنکه مامستا حیدر بلجن مامستا نوزاد غروری مامستا کاوا تمنکه كوا ناقص ومقابل كو
ایرو گرک بو که ممدوغانا جی مرا باید کو برکرسی فدراسیون زمانی کردیه و مخابن کو او نحال اسطنبول یو پیرانگاش کو ایرو دفانا لیده مرا بشدار بود لی بیاننامه خواه شاندیه و امید دفته کده نابه فانا لیده بخوینم گلک بخیر هاتین همین سپاس که هم بخماندو کرد و گلکی بکی جیان برجین هاتو دنیا نزیک لی هاتنا و گلکی گرینگه و دفانا لید بشار بناوه گلکی که خوشن بری کم دست بکن حزیکم که هر بریزک خبات اخوا و خواه بده ناس کرن کرم که ممسالی سپاس خیرات سپاسی و روزی کشاده وقت خیراتتان نکنه از باشنخانه ها پکرانی و ناست کلمه گرین هوایی هشته و هفتان دست بکرد حتی با بزنانجی در دوامه گرانی که بینزارو کرد پشتیویزی وزیر وزیر وقتی کسی وقت کدن آنها بیده ناوی وقت کدن آنها ناوی زیدن بیستا فرمانجا وقتی وقت در ویولات مثلا فلسطین کسایتی فلسطین زمان ولی میگه من سال 40 سال ایرانیه من یه بولشی کنیم از پاکستان شمیه اکتیفیته من هر بودی شمیه کاری کنیم نه Thank you. چه دوباره بتون یعنی نه یا گلک سپاس کرم که ممسالی بله هایده دیجن 40 سال سویدیجیم 36 سالان مدبی ولاتی ماموستی که دما کم ولید توجی مدخواست پرورده که بزمان ما هم وی معفی دست بخن دما که هاتم برا اشتی ساله کنی که همه ساله کنی من دست ماموستی کردی که 36 سالان جه کریشه حتی لیسه من درس کردی دام ایجار چیکرنا کنفرانس ماموستین کردی ده سرانسر سوید یعنی ریکس کنفرانس سکول برکتر من نه کنفرانس چیکرن 10 سالان ده از کوردیناتور و کنفرانس همیان بود گلک کتاب درسی بنویسین لیاب ماموستی کردی براستی جمره و خونه کی بود یعنی جوالات کتیم زمان قدخه و دمیده جی که دو پی به نویسکی کردی دبیریا یکی دا بگرد دبیریا ولی که مده گرتش خواه 6 ماه حبس دمایه 6 ماه گرام بو اما تنبرا ایجار وک خونه کی بو به هنگی من حشتیو سیان چاران دا حشتیو سیان داتم حشتی نیسان حشتیو چاران طبق حشتیو چاران دا من دست ماموستی کردی کرد برمیشن حوال هبون اما بک پارانتزی که بچوک پرورده کردی لسوید هفته و ششان دا دست بکریه به گروه که بچوک لوب سال دست بکریه هفته و ششان ده و پشتی وی هیدی پیش کتیه لهنگی و دمک میجی دست بکریه هشته و چاران دا ماتریال درسی که پرورده که جبو یعنی جبو پرورده خصوصی تایبتی هاتنه آماده کرن توننه اف پرتوک سکول ورکتی گروپ چه کرن و اف پرتوک آماده کرن 85
ایسال 40 سال یوان پرتوگانه بله ایسال 40 سال یوان پرتوگانه خوزی او رخصتن مین چاندی او زمان خباب تکن او 40 سال یا تشتی واجی پیروز بود و ایسال 5 سال یا رفورما زمان زگماکیه لسوید مودش مولس رفورم ایسال کامی 1975 دا دست پیکرن و ایسال 5 سال یا ویش ایجار دمک مگوت یا ما دست پیکر پردوکت نبود اف پاشه در یعنی 85 دا ابو درکت ما 84 دست پیکر اف پردوک پیشینه یه دولت یعنی ناو yani skul bergetin. Hengi SIL hebu, yani Statens Institut for Läromedel. Wan hebna çekirin. Grubek heval levere ica evji balkeşa. Ez bazı nabi wan bixun, ek ev kitap çekirin. Ve demek Kurd beter kaçak bun. Şu bu kaçak bun. Navekil servan Portugal nivîskara jî hûnî gelekê wan nas nekirin. Yani navne usan. Nesrin Aydın, Jir Rehnegir, Bareş Battı, Dengin Şirner, Reşo Zilante naskirin, o Hasan Mizgin. Ve yani kek Reşo naskirin, o Hasan jî bir şekil. Yani heval edin, navedim karayına. Ez سه جمله دیگه مزه بخوادیم به مسئله نها پرورده از زمان زکماکی دوان ولاتن اوروپی ده جسوید باشتر به توی همو که ماسین خواه جسوید باشتر بره کوپیکنه لجیه کی نمونه که ازی بدم لسوید نا استاسیک مرانه بکی پاشی وقتا از وان پیشکش بی استاسیک دولت رسمی یعنی لگور وان استاسیکانجی او ای لیسه پیش دبستان استودیانه نیا در سال کاری مری تبه که در دورا 11-12 هزار زاروک و شاگردین کرد بشتاریا پرورده زمان زکماکی دبن او لسوید از باورم belki kiye başlar bu zaman elzam şuka kurdane embezileri peyci hazar. Tişteki var takriben. Juan zaroke wan der dora 12000 beştari perverde zaman zikmaki dibin. La Almanya be milyona kurdane yani kim gibi milyonu ni gibi milyon ek beştari perverde kurdi dibin 3000 zedenin 3000 zedenin مثال يكوني كده فرسي 3000 زاد لو ماني اف درفتا كل سويت هي امكاني كي هي ام ديا دكارن چوا باشتر بكاربين نهات هوني امني استاتيكا بنيرن در دور سدي 5G بشتار دبن يعني ايك مافي وان هي شي مافي وان دمارا خدا بي سويدي زمانه كده داخفن وي زماني وقت زمان روزانه بكاردين ابنا خدي محفل سدی 5G وان بشتار دبن لگور استاتیکین دولتی ایجا افریجه دکاره چوا بلند باین حوالی که برن که ماسی بخاصی دزانن از گره که باشون که جوا حوالی ماموساج گره که بگیریم بیر yani ev سوید به گوتنه که سیبیلی اونیکه جبوی پرورده از زمان زکماکی ایجا امی بیا چوا بکار بینین ام وک ماموسته هندکارن چه باشتر بکن وک دیو باو چه باشتر بکن او وک ریخستن کردی و مدیا کردی دکاره چه بکن دیو وکی شانه از هیویدارم دیالوگا چه به یعنی و دیالوگا که اوک چه یعنی پلاتفورم چه بکن دیالوگا چه نکن ببر باخ کنی چه بکن بالی برای ایک روشن ازی تجربه همیه هنه بله يلك سباس بيقول أنا ما هنا الوقت ما قرر راستي أم حزك من خلانا جلك يجربون أم يك بالي بكشي المستقبل ما مستقبل تجربة كي وين جلك بفرح بدر بارده راستي يعني هي ما أنا كم دير قنالي
بنرینێکی هەبەش دەکەبن بەهێز ji بۆی پاشەڕۆژە زمانی کوردی li van welata taybetî li diasporayê û Swêdê bi taybetî. Pêkê newzat keremke gelek spas bu hatina wehmiya. Hîvît kim dengê min jî wekî dengê kekê Heyder Ewqas Kurd be ku deng bige hewaj yani. Ev sihû du sal ez li Swêdê dijîm. Sala 1992 ez hatibûm. û li Kurdistanê helbet li Iraqê bû çunku min li zanîngeha Mosilê xwendiye. Taybetmendiya min werger bû, wergeran bû. Vî demî de Kurdî nebû, Erebî û İngilîzî bû. 4 sala min li Ewdî xwand, Fakülteya Edebiyatê. û piştî wê 2 sala jî zimannasî min xwand. Hem berkirin bû navbera Kurmancî û İngilîziyê de. Ez hatim Swêdê min xwest ku ez dîsa xwandina xwe berdewam bikim. Doktoriya xwe bikim li ser zimannasiyê. Li zanîngeha Stockholmê min kursên zimanî xwandin û temam kirin. û heta min bi jebabetekî jî dest pê kir ku yê teza doktoriyê ku ez bikim. Lê piştî wê ji ber hinek sebeban ez rawestiyam min nekir. Heta niha jî ez profesora xwe dibînim dibêje yani tu hêj şagirdê telebeyê me lê xwe xurt bike yani. Hêj gelek me. Berhal sala 2007 piştî ku avakerê kitêbxaneya Kurdî rehmetî Nedîm Dagdevirin çû rehmetê. Ez bûm berpirsyara kitêbxaneya Kurdî ji wî demî de heta niha ez nûneratiya kitêbxaneya Kurdî dikim, berpirsiyariya tevlî dikim. û helbet heza min ziman e, heza min nivîsîn û lêkolînên li ser zimanî ne. Min gelek meqale belav kirine çi bi Kurdî bin çi bi İngilîzî li ser zimanê Kurdî. 3 sala min mamostatiya zimanê Kurdî li belediya Bûçîrka Stockholmê dikir. Niha jî ez li diber kitêbxaneya Kurdî re li kitêbxaneyeka mektebekê kar dikim. Bû ez kitêbxaneya wan jî destpêkê ava bikim. û di wê derece mirov dizane yani qîmeta xwendin û kitêb û çend giring e. û ev lêkolînên dêdawiyê derketine ku yan raportên ku behs dikin ka xwendin çi qas giring e û ka sewiyeya xwendinê li Swêdê çi qas derketiye xwar e. Lê bi her hal ez jî beşdarî vê panelê bûm. Ji bo ku hindek çalakî û hindek xebatên ku kitêbxaneya Kurdî bu zimanê Kurdî dike behs bikim. Lê wek mamosta Heyder jî got yani gelek çûva ji min şerezatirin di vî warî de we xebat kiriye û wek dî jî bibe diyalogek edê pir kêfxweş. gelek spas newzat. Pêkê kawa keremke navê min Kawa ye. Ez 36 sal Swêdê me salê bûm hatime ve. Belkî ez nîvê van camerê ku li vir nas dikim. Ez piçûk bûm kayî ve wan nas dikim li vir. Bavê min jî li vir e. kesekî destê Kurdî neda Belkî belê kê mamoste Letfê mamostekeya zor mamostê min Kurdî ne. Bawan zimanê Kurdî rastî destî Hekstadê Tevfê Üniversitetê. û bavê min jî Emîn Narozî xwe kedawî ser vîza pirtûka çap kiriye Îslandiye. bavê te berez Dûr miştiye. Ez xwe beşa ekonomîka dandiye. Master ekonomî de ez wek şêwirmend şirketa re û berçav şirketa têj û bîra me xwe jê ye. 2017 ve alaqam bi internet û teknolojiyê ve destpêşte. Vê beşa jî data science serî gelekî xwandiye. Warê Kurdî denzam piçûkayî de Kurdî ji me re vê hêstekî me tiştê jiyayê hêj welat ve bavê me hatire girtin tiştê wisa me dît ji wê gere dest pê kir
اشخانه جو کردی تشتکی کن لورجی ناف کمالاسکون ندارستی چه هم هات ندارم استعاره کلتوری که رو تک حجی ما ذات هذا سر کردی سر مکلام دروت گروبا می کارویا بود چند ساله و بیا وای استمش بود قصة قصة مجي ذلك جنب ما خیال کم تشتکی جو کردی ده 2013 و کرد خواستم گوگل ببر کردی کامپانی بس میجی خواست لیگری نگفتم نبی لیگری نزی پیش کرد دادم داده حتی تکلیه مد باشور حکومت باشور جیبو سر پروژکتی توکی کردی که آرشیو که بیشتر آرشیو تمازن شیدیم لیگرم شرای داعشی دست کرد او راولستیا پشتی کرونا هات پشتی کرونا راستی هرکس دیستانس یعنی مال دست بید زارکیم جی ده زارکیم من هنه ده کره من هنه افکام چه و چوا یا هر دمن جیانی ده برای نوکی هر بجید هر شانس yani şans و آمیر مرگ و که هر انسان نتونی کنه هر و ایمه کرداجی او قیمت نبود مثلا دیجیتال به و ام کارون دیستانس دار که مال کارون پایین سری کردی و همجیل سر چوا مرد کارت دارو که تشویق زمانی کردی که او مثلا مراجعی بو دارو که من نبود داوی سویدی خواندن daha fazla var. Benim devreleri daha da sıkıntı kopacak yok dedim. That's fast. Ya ufak isterim de çebun. Bu yüzden apeki çeker. Kuk bu bir aracın. Çava kavi bir çava kardi. Türkiye zaruka kurda bir kısır. زاروکه تجی وقت تجی زمانی کردی حزکن؟ حزکن. ولو زمانی وان بسودی دن پلیتان بکریه ولو زمانی وان بکریه. بخد دکارم در ببرن. زاروکی و راستی چند سر سویدی لیچخا دیو باب کردی بوارا با کالوان پیلوان دیان باردوان کینه کیجی زاروک دیسابر سرکیم. مثلا چونه ولات چی میلی مجبور زاری کنیم. راستی جیگه زار که من چونه ولات چونه گنده باره خواه کردی آوان دعا پشته چی داره داریا نسل. کردی آوان جدا پشته. اما السر المناتا يعني وقت كاس مالباتية مرا وستن مكو مناك خوشيكت بو مرا كارب السر وست يعني اگر بابو داي كشيار من برابر زمانه أتي كاري ديري الزارو يعني وقت مناك السر وستن وكنت أفصل لأوروبا جانبك جوا بي زماني بي ميراثي وقت درباس كوان زاروكا وجبوي نبيل دعاتي أبى قالك جرينجا من سر باق من قالك سباس كبار از مخازمكو هناكي اتموسفير به پانله نرم بكم عندك بیروکه که تم دسرم دبو يعني في تسلاب داري مرا جهم شتكي ببعض من رند دیروکا کرداده دمی کو میرکتی کردابون همه شتكي پیشت کرد کلتور زمان موزیک چه بجم هنر يعني همو آلین جانه لپیشت کرد هر چند دیکو دیروکا کرداده میرکتی کردا کم بونو بلاوه بونو هر یک نافچه خوا و گلک بی دست سری يعني جيب تفسير سروان هبو لدي ساجي دبو بنجا هيكيكو هموش تك دجباك دلكش كذا ل وقتا أولاد ما كرد جلكي هرشان دبون وقاش كذا إجا نموناك خوشك من ديت
ده هلبستكي شيخ رضا طلباني ده كود دمي بابانية ده دمي ميركتيا بابانية ده السليمانية اللي باشور كردستان جياية وبشترك هناك درباس كريكو يعني ديتيه كودمي كو عثماني هاتنن وولاتي ما جبتنن بالشيب سريوان هاتين هلبست بسورانية اللي أجمع قي هجرهم دنيا مش مركارة كرتاوي من الزمان شيخ رضا طلباني دبيجكو لبيرم ده سليماني كدار الملك بابامبو نا محكومي عجل ونا سخركيشي آلي عثمان بو لبر قاقي سرا سفيان دبس شيخ وملا وزاهد مطافي كعبة بو أرباب حاجت جردي سيوان بو لبر طابوري عسكر رينبو بو مجلسي باشا صدای موزیکا و نقاره تا ایوانی کیوان بود زور تشتکی بمعنای ببرم بلکی من سرانیای باش خانیانا تشتی باش بو زنگلک سپاس يعني وصف دي كبه تشاوا خوشي موزيك كرنفال اي خوشي وهنر وهر شتك هبوي وقت بابانياده لي وتشاوا هستكي نتوي قالكي بلند هبوي كو يعني قالكي شرازي بخودك وقت كو دما بابانياده يا بيرو شفشكي مثلا زمان إجا أم بقرن دمن أحمد خاني وملاي جزيري وبقية إيران ده أدبم قي هدونا يعني جدان وقتها كده البش كتنين زمان كردي دوان دمان ده دم يكون ميلكتي كردهم يعني ند وقت عثماني ند وقت كو فارس يعني سلجوقي لسه يعني كردستان بالنسبة أقول خالك يكون مخص از بين بير بيجومان برنامج جداي اللي بان خلانا جيجين جامله بجان جاروبات وبلكي جيت ناظرة أجوار هناك يعني هناك برتج هالبسته مشهورة أردلان بخينم هروسا هناك ملاي جزيري نجبو تشتكي تنجبوكو بيرامكو أم خديز مالي جلك بنزبون وجلك خوشك بان هالبسبانة بري چارسد بري بنسد چارسد بسست سالي خدر برينه چما إيرو أم نكارن خوشك در ببرن از نبیم طبعا کردن باکر روز آوا این کل وان نچنکو هیچ شانس من نبود که ام بکنیم بزمان خود بگو من باشور کردستان انتخاب شدهایه برکو نزدیک 100 ساله کیه زمان کردی ور حتی پیش کردیم سر رای همو زخم داریم ایجا وان خلانا مخص از باله بکشیم مثل ولی کو ام دست به پانال آخر بکیم براسيل البدر الدياسبوراي يعني از جواها مية ستارين كم ترها مزورة تقريبا 9 سال 10 سال از لبرة جوانا من 5 سالة ربط وكسوران دبيجن من مامستاتيا زماني كردي وعربي كريه لأسكيستونا کار من روزنامه‌گری بوده شانس يعني مبارك زمان گرینگه يعني وقت کار روزنامه‌گری بود زمان گرینگه لی شانس که باش بکن من کار دید کنی زیکی يعني کار مامستاتی نزیکی من بود اجبار کو يعني از من عمني زمان هي ويا دیالکتا از باش دوانده براده او علی کاری کی کرکم هنگ کار دید وبركو ورجرجي قالك على كاري دامه يعني هركو تو زمان تهبم بزمان خوي ايه دايكي وبزمان عندنا تزيرك بي كارز كارد ويا من سكارم دنو مناخده للسويدة ويا بدم دياركنكو من بسبب اكو من باش زمان بزانين من كارد زو ترين كارد صالك تاني ازبي كار معمل السويد وابيا قالك تشتكي باش بكونا اسكتم نوارة پروردهية ده وج نزيك من شوفان كاروجا كردا چاواي يعني انترسا كردا درخوازیان جبو زمانی وان چاوایی چه پرس گرک هنم براستی برانبری کرده جبو چرا زارو که خواه
ناشين دبستان سرراي كل هم درك إمكان هي وكيكو ما مستع حيدر داديار كرن سويد نمونة كو همو إمكان هي البردس كما مالبات ما يكون زارك وخناشين زمان كل وبهردو ديارك تصوراني وفرمانجي لاتينيجي دستن داين أمير سروان خالا راوستن بگشتی وهر يك أستاخده دەستپێکی ئەم دخوازن کەکە کاوا هەنێکی سەر تەجروبە خۆ هونێ بڤیدیۆ نیشان بدە و پشترا ئەم کارن سەروێژی و سەر خاڵێندن نیقاشە خۆیانژی گفتوگۆیان خەبەردەوە دەخوازم باوە شتێکی دیژی بێژم پێگا دنیاژی گۆریە مەسەلا کووردا زوو دەیەکوە سەر ماکی زمانی کوردی بێبێگا هەبژنا مژی مامۆستای سویدیە بێگا بویە پرۆبلێمێک جوات سویدیا بخوارەدە جبەرک و پێشکەوتنا دیژیتال سۆسیال مێدیا زمانی سویدیژی پاشتە زارۆک بێگا بە ئینگلیزی فێردم کوڕێ منی بچووک پێنج شەش ساڵێ بۆ ئینگلیزی زاند بۆ جبەرک و یوتیوب دنێ ئەوژی وارەژی بێ پسکرێکە بێ کورداژت بێت دێ ئەو سەر هەر نەتەنێ مەسەلا وڵات و لێنە دەبێت پرۆبلێم مثلا سوسیال ميديا جيب زماني انجليزي بيدا هم مثلا كردي زاروكي كولفن هم سويدي دا فانجي بانجليزي حتى انجليزي تكتب فيشيا زماني سويدي بوك جي راستي وقت منقو بشتي كورونا هم جي داوه وكده ما داوه شكرا من الفونسو بري بسويدي تخوان daha گزاری کرد سویدها بالا خود را سری گاوی من کرتوگه به کردی فان بجن او ماما میوه به کردی الفونسو داری جهنه به کردی هم راستی بلکو هم جیل برمزم کنه سویدی هم daha rahat کارن استخدام سویدی بینن مخابن صايع گرم ویژی قبول کن جا السلوي كده مربكاره هم ودمجي هاتيه قوارتن بقى شخيني زمان سويدي شيء ديجيتال ايباد تلفون هذا بالا زارو كدكشي او من او كركو مربكات كربوان تشتاره الرقابات كو مربكاره زمان زكماتي كو زاروكا خاصه وام خازن توی کردی جیب کنیم و او فکر پوک ساکت استریم پشه کو پوک مداد چه کردن مدید کو راستی سویدی جیبی تاری یاوانجی پولی گلوب دیجن دام بلکی اینک جواز آنم و بی آواید پوک را فاضل میشه بریم پوک چهار راستی پوک Aha, okay. شبوك بكتس ما توی کردی لازم زاروکا راستیم چند و شانخانه را تکیلی دانی سپاس تکی عالی را موالکار اینه توی کردی ویزیدر توی کردی نترگو جی ورگرن و جوری درزن بجن وقت پروتوتیپی چیکن پشتی دمکی خانه کردی را که تکی یک نوزار تلفنی کرد و اوان خواست خانه کردی جشتان کن دور بودن دشتای چند جوینه وان بود لبید که کار خبات ایوان جدینه فازم تشتکی باش بکن بجراستی جی متخواست بوک نه تنه یامه با آوه که برخستنی کردا ایک و کلتوری و زمان کردی و گریدای بند پیش بکن بکن روی آیل دیاری بوکی دیاری خانه کردی که بگه دبن بوک دبن سیوانا
خانه کردی داره فکر کنم که بخواهد کارده بیشم تپرتوری نفسان برای زاروکا فقط کاری دنگ بخوینی هری باش تدخوینی یعنی یکی کردیاوی کردی را باش حاکم به کار به استخواب بخوینه توکی داوی ده پرتوک بزدیگا زاروک پیل بیشتره موریس لبا بربر تکست لوتا اولسون وینه ماریا یونسون ev Moris hin cewrikeke. Lê li gor vê cewrikiya xwe jî ji niha ve pirçewî pir dirêj e. Moris hin cewrikeke. Lê ne ji demekê dirêj be. Moris ji niha cewriktir bû. Wê demê pirçewî jî kintir bû. Erdoğan ke yaptı yeter ne havli كانوا مفكر كنا كنتم ببلاش يعني رجع بلاش ام بيت بازن شبكن ام بكن ابلكاسيون هم جاي قدره هم جي تلفون او يا كاي يا دويا كو بفازوري تدكشان ادم بيت خانه جي زوري دشينه كو توكا بوبي كاري تردوام توك بيكس وجيت دستي وشانخانه ونيسكاره براستی در پلتفرم مازنج بو زمان کردی نه تنش بو زارو کاج مرد تری پیشش بو بجی سوید من یود بو تو که مازنا نخورتا او در پلتفرم کی مازن و ترید آوه زمان درس زمان دجی قابل دبستان ردی و آن بخط نیوت سویدی دادن هاگلاسنی ابجی آوه که هاگلاسنی که شاگرد فره جا بگم مثلا من پرتوکا بینم و پرتوکا گره هنگ جیرون بخوینم به پرتوکا جا تکنیک ساتکه هم هر دو تینه با هم پرتوکا بخواه و دنگ او پوکایش چهاتیان پوکش پرتوکه ته پوک بوک پرتوک بوک مثلا میشه حکومت دا گفتم شما پوک تدانی بوک قدرتایی بگه عالم مثال یعنی خدا در راستی نسلامت چک شاشت میده ماره هم که تستی نه فکری بود پوک شعرکاری پوک رایه وراستی چند یعنی وگاجیم بیجیم بورینه اشتنا آستا آیی خوشی بکی دبینن تبان دوچه چه پیشت چه سویدی خواه وگا زوری بیشینه نسبته نویسا بنی وگا آیی مطلب الپروگرام کواندی آیی زوری بیشینه دسوید سپونس که هنگ دیالکت سویدی داره جوان چکریه پروگرام ای دست بکریه آیی فری سویدی دیالکت سویدی چه تینن قاصد ماسد آتشتی دیجیتال پرتوکی دیجیتال تینن فری آیی تینن مطباجی چک کتی پرسی کردی زانی گو باش نزان گو که مرد چهات کار کردی چما کردی باش نزان کردی مرد چهات کار پیش بره گو یک نویسی کردی دیجیتال کیلن که صاف کردی نانستی هزار تشتی که هنن نوچنه و ایدیاجی دنگ و ویدیو کردی زافتن وی آواجی راستی اشتام زافتره کرد بوک کاره بده نصیبه که زمان کردی بیجی راستی آیی هم تحریکه هم جیجبو کرده فرصته که گرینه خانمان خواه چیرو که نفسان دید کردی
چون با علیجی سکرتاوی چبو نکاربو وینه‌وی تو کچه و نوینه اگر نزانم میکی ندید کود کرده وینه چه بگم کار با آیی کری ویروجا کار وان وینه آیی مثلا آیی زانه British fairy tale. Is one of the most famous Kurdish tales. Zane yani, siyada Kurdish zane. Le problemayı çiğ Kurdin zane. Bir gecere bizim bu yine siyada Kurdiş çeke, icmara çeke. Çiro keşiş icmara beje İngilizce. Can you تدخل عن ذاتنا يا Internet zayıf çekiyor genelde. Ağabey kaç çekti? Belki ne? Sadece çek. تشتن زانستي من مثلا بجو مثلا بشان كيف سكلا جياناوي جاز بخازن مثلا شنو كده وتشبك كده تشبك البرنامج ya çiğe ve mane kurbi de bu mane kurbi lastik beş kere deviste begane kazanıp kaptın tekliğe Amerika'da yani üniversite lastik kurbi rojalatsa başarılı kaptın avut bazı ay mavati üniversite navi kaptın jambo Cervantes kaptın لو ما انتفاضن راستيجي يعني هذا يخصني كردان نتني كان بنسيوا خانه كردي لبرا ايكو وشان خانه وانا بن ترتوكي وانا بن مثلا كان بخوينن كارم بكن ديجيتال او توصل كده او مسألة كي وزارو كارمة در صفحة دیستانسی بخوید یعنی جمعه کاری به پلتفرم دیجیتال چیکه گزارش کردن فکر نور لرد اسکوله فی دیجیتال أبغى كتكوا شكل لزده بكرة بس خازم بكرة هناك خالات السبسكلمكو ومصاحبات بلو ومصاحب ديجي تجربة واحد بدر بارده یک خال هاي خازم باله بشي نفسه سپاس جبوی خبرت کی وها جبر چه جبو کومره کسی کو بخوینه دبیر دقت بخوینه خوشیک بلافظینه جبو زاروکا اگر خلاطیجی هبن یعنی امره هول بده کدنا بان پرتوکاده همین شتك استاندارد دارخینه یعنی وی چه بده از پرسیار دکم گلو اگر یکیش من مثل دمك هاتم برا استثارة كونيك هما مسارة كونيك مدرس ماموستيا كرديكي سيوشة سالان جه كريشة حتى ليسي ام يوتيوب هم جيرو قادر دخينه باور بكن بداوي الشرم دكن بأس نشان زارو كما بدون جبال وقتاقا ام اسويدي دبينن و ام دبينن اخالكي مروف دبينن كو يعني يان زمانك تشوت خندن يعني كردي ماي تركيا براستي از بجم باش نلحظين يعني قلتنا باش نلحظين يعني از مزلم از تناكي اگر زارو كو چاوا تيدك جبوه يلكي فرسكريكا افتشتا
به خبات اوا و هناك مرة بيا آسانکاری بکش با مامستان زمان کردی از بخوش نها کنه از یگله کی بیا کاربین با زارو کنی دستان مالات اوا دستا پاشنه و بگو من هفکاریش هفکر بکن سپاس با بدی و کم هفت ناس که همه توانیه ده گلک سپاس بکن دستا پاشنه یا يعني كاليفورنيا مو يعني المشكله ما تبيش باش النقاش هذا يعني ايه تقول هذا مكارمين جوا بردوام ده مكارم برسوا بقولوا برسوا مكارم عم يستيقظ كوا بكينا بيرو كي واجي يعني تسباس معناتها عضل ما بستان بريس كان في شنافة أنا فهمت بردوام أزبل ذلك هو شيء أم خازن نقاش يعني فأنا بالنقاش خوش كده بله ام بقر سر خالن في سركي تشتك بلا مكشان البدر السويد ناب عرباده نمونه وأز درس عربي جديدم بيمناسيا ده هي زمان وان ده زمان كان بكن مودرن سبروك يعني إما أم أوقاس كرد نهار السويدن أوقاسان شما ماني كاريبوية كو أم زمان كردي وكي زمان عندنا بكن يعني فرمي بكن مودرن سبروك وزاروك بكاربن دما بخين للناسيا وان بوين وورد جرين بخارا ببن أونيفرسيتا إن عربا وهادكن زمان عندنا وهادكن لإما إيه كردي تلا وجي وقتاجر زاروك تن زمان كردي وتزانن بمسألة تزانن كل يمناس يا جوانا نابا مريت جوانا نابا يعني وين بخارا ببن أونيفرسيتا تشكي وخلاوان أو ذكر وأنا باش تدا وهناك جوان زمان عربي يجي إيكو كردي روج آبان مثلا كردين باشون وخازن هرم زمان عربي بخينن يعني زمان تركي بخينن جبوا بالخالي قالوا تشي هون تشي زانن إيكو كيف نجبدري ما مستحيدر كو قالكي يعني نابري هتشتي ام بس زمان زكماكي دكن او ما فكيدنا مودرن سبروك تشتكينا يعني نا مثلا زمان الزكماكي ما فكدانه او قالك بكريه يعني قانون هي او قانون سراسري سويدر باز ده مقابل خص المانيا برهبيا الالمانيا قانون كي واتنا يعني هر ايالات قانون يخوي او ايالاتك او قانونتنا او محفظتنا وخف بكريه يعني ايجار مود شمول يعني او مودرن سبروجي قاس كزانم لهن شارداني هي هنك شارداني قبول بكن يعني لي دهنا كان ناكن لي مودرن سبرو نشرت كرد بشتاربن یکی سویدی جی دکاره بشتاری وی قرصا کردی مدرن سپروک ببه یکی عرب جی دکاره ببه مثلا عربی دیدی یکی کرد جی دکاره عرب ورا عربی فیر بن يعني او علاقه وي باو زياده تونه ايجار مريت بوينغ دي بريج بو موداش موجي قبول دكرن هبالك اللي بركار كنا جدان محمود احسان كي او هواي زان لي باش انها از باورم ريجي كي قال لك كيم قبول دكن قال لك كيم قبول دكن لي مودرن سبروك يعني azam yani kaç kez bir Kürdi de hani cihan hebu beri hebu anhan zam bir ceki heyetine hani dawiye ki kardı ki ya o yasal mahmud wan karket ev çava rav çava çat guartin anzam beri مثلا مريض كون مثلا الشارع كده بقى جماعه يعني مريض كون ودي او او مريض وش كان ما كان درس او او بيجي فكرتي اگر تمو قابل بيسبون اذا دكان نيجي مريض كون او مريض كون يبغى هنزمان يبغى انجليزي يعني يبغى مودرن يبغى انجليزي اسبانيولي مثلا انا نجي في مدرسه عربي يجي
هم تمام مثلا سوالش داره که پاشو ایجاد او مثلا مریض يعني هم مودش او بيت بوتنا المريض بمعنى واحد ياك او مريض كان بيجي عند القانوني او ياكيش نورمال وقت كان مثلا من ذكر نوت او نوت او ايش مريض نروح شو بدي يعني بري او ذكري حساب دبور بعد شكرا او ليه انا حسبنا ليه او قانوني او حسابنا يعني تو زمانك حسابنا يعني غير او زمانك مودرن ستوك تكونن او مكتب قبول أنا مشتكي بكم يعني السنة يرو أنا السنة يسقون من شو زمان قبل مشتكي إنها باشتكي إنها جميل من شيء رجع قبل أما بيجو بقول يعني سر مقاس بس بخلا بوشرة بيرام ده بكو أموي نقاش بكم ليه أم تخازن بالا بكشين السر رولا سازين كردي واشتدس بكلمة مساعدة يعني نرينا تشيك وأم دويت شو لك ببينن للدياسبورا سازين كردي بهمو أوعي شو بيجنكو وشان خانة بيجنكو كومالين كردي بقشتي فدراسيون كردي يعني وهله دبيك وتشبك اشتكي باشا هم كيف كان مثلا بحس يتبين هالكيس كان ديتنا خفيجة جبكو هم فاتت تجربة يعني مع مستنا ومستري مثلا كارتنا أذكر يك جوان كيسان ما صالح يشتري ما باتشتنا ها فازين كلها بامن قال تشترينا نكو نكو يروان نبرانا جم مثلا باستين وقت مع مستجاني اسمه حجر ديزان هو أوروبا هري باشتو سويد يك جوان نمونه خبرتي كل دراتنا يرو لما كان مثلا كن از هنا كيماسيا دبين كيماسيا ماشنا مثلا كان عندنا أو كانت بالسويد هي هنا تزكيه ما عالية أفكارية ده بهذا كار ناكل يعني ذكرين هين خاطر يعني يك بشرة تجتمع هفار ويرو زمان لغاية كان شيء هم يشوفوا بكاربن بهذا بيكو تشتين سياسي بكنا هم يشوفوا بكاربن بهذا كار تشتين كنا يشوفوا بكار نا بحثا تشتين زارو كار بحثا فوق نقولك تشتين هم يعني هاي هناك تزجه ما ديالوج ما بهذا أو تشتكيها كوان شاندا نبهشة حسيز ما نكري يعني كل ما جنين نهته بانزا كتاب نسبارم بسورانية زي بملكية يعني بزازكية وكل ما جي قالك تشتكي وشاكل اللي تعرفت نبوية مجبانا ذكر بين شوكي أول تقريبا 5 سالا kütüphane که هی دیجیتال kütüphane هی مال مدرسه میکنم پروژه که yani از وجه اینجا کتاب تاور دیجیتال فکر بلاش بخونم مثلا چه بونه نه جبرکو تکیه ما فراستی نقول برای کمتر بونه مخابن yani همه تشتنا دیگه هم بین زمان مدوی وارده نکار بوده دستگاه این کرده نیزه هم کن مثلا زمان الوردة لا هم أبكر هم مثلا مكتب الشامي وكان صار هم الماشينة كم واحد دور ده عندك عارف يعني مثلا أنا بكاربة الهر بلدي ذكي يعني قريب مخابن ده مجال في الفدراسيون الرجالية الشركة دور بقى يعني إشكال نبو يعني اللي هو على تشتكون كاربون بهذا بكون بعمل جلك مسألة الدين يعني مثلا الزمان الدياسبورا وكن هم تزانن يعني الدياسبورا طيبة شيء خارجية ده الناس تيجي تكشف بس ما قادر يعني الناس تقول لا أو تشتكوا ستاندرد من هم الدنيا هاتين الوقتين بردوام
teorik nahat şey dedim, ekonomik nahat şey dedim. Bu imkanı ne şey var? Buraya medya sosyal teknik bu heye. هناك المليات وقت البلد لاستفادة السوان بون مناسب أنا على أنا بلا تيجينا إيه ما دبت ما بشتو نسر مزوز مجموعة كبار سلام يكون كيزانين لأن وان شو كمتر شو بقاربن الدياسبورا أو دزجاي كلنا مثلا زمان ده بهذا فرصة فرصة قالت جرينج يعني شهادتي كرند دربارة وشي تويست بكرند نوزات يعني أو لسر قلتنا كعادي كو حقاوة دزجهن كردي راسا جيب بيتر خباتي بكنج بو جبال كونها ياكو أسبت حسمو ما مستاين كردي البيرنا از نخوازمش پیشوان باباقون جبال كو باش تجربوان فكرة لی هر هدیه از بحثا بلدیه بودشیر کرده که میاد از لدجیم و من ما مستقل کرد هر سال کردیشه ساعت درس کردی کمتر بدن و بلکه شاگردی کمتر بدن اگر کمتر نبین جدی سا یعنی بلدیه و صادقه که بجن درس کردی کمتر بدن اوجی بشک به سبب که ادی تشویق جی بو مالباتا چه نبا که شاگردین خواب بن درس کردی یا درس کردی جی بخینه لو ما جی بلکو کارک خباتک یا که دزگین کردی بکن اوه و همو جاران بیرا سیاست مدارن سویدی بینن و براسی جی پیوستی همه هیچ به زمان دایک هیا زمان دایک هیا هیچ ما زارو کنه که بخوازن فیری زمان خواب بن فیری زمان دایک بن يعني از نظام خبات مال كتابخانه از بيك بحثويه بكم جبال كاف كتابخانه دو آليين وهنا يعني سه آليين وهنا يك جوان آليه كو دزگاه کا ارشیف کرنا كتابن كرديه و سر كرد كردستان آليه كي ديه و او ناساندن و بلافترنا بي برهميه به ارشیفه یا کول كتابخانه هيا با آوای کو کتابخانه وکری با و خلبین کتابا دین بکن و ببن او آوای دیه سی او چالاکیان کو برای وان چالاکیا کلتورا کردی و زمان کردی بده ناساندن و پیشکش بکن دوی کتابخانه دا نها نزدیکی 520 کتاب زارو کنهنه یعنی کو به کردی نه به گرمانجی به سورانی به زازاکی جهانه ده کتابخانه تا بجه هر سال دسته که کتابخانهش به حتی ناجی هر سال چند چالاکی ها بناج بود تنش بود زارو کنه و یکو فوکس آوان چالاکی ها بشک زمان کردی بود ده یعنی تی بیرامن ده سال 2000 یعنی هیچ من کتابخانه کار نکرد سال 2001 2003 بو اف اکترا کرد نشتیستر هر دو هفته جاره که دهات کتابخانه من ابو خواهی من چالا که بیدیت بون دهات زاروک لیکم دبون و چیروک جبو زاروکا دخاندن با آوای امجین اکتریه تشویق دکرن خوش جه سال 2018 ویوه لکتابخانه کردی همه بیجه هر سال 14 هفته یا 15 هفته یا زیادتر چالاکیان زاروکا ما ناوی کرد بود دبستان وکیل یا زاروکان یک شمه لکتابخانه کردی هبو اوجی شرمین خانو به هفکاریا گروپا که کومه که یا کوما دیو بابا یا فیسبوک بود اف چالاکی لکتابخانه دهاتن کردن بو وی بوجی بو يعني أرمانجك جي أرمانجين كتاب خانة بجه كرن أرمانجك جي أوا بجن ناس خورد كرنا زمان كردي خورد كرنا زمان دايكي لباز زاروكين كرد يكول دياسبورا دي فايبات هلبات يكول السويد بجن بس كل مدجن خورد كرنا في زمانية جبركو
يعني تي قلتن بروفيسورة كسويدي هي ماتس ميرباري پرورده ناسا دبیجه کو جبو کو زارو که امجین کار به تکست که بخوینه و جفن بکه دوی 50,000 حتی 70,000 حیوان یه زمان خواه بزانه البته هم بزانن زارو که نمه کل بداره امکانوان نینه که وان تشتا همیا بزانن لی هیچ نبه که برای امجین وان چالاکیان که کتاب خانه دکه یا برای که علی گود اودیا دبستانا شمیه یا وقفه اناتولیا ناوین و برای که مروف بکار با یعنی لباس سیاست مدارن سویدی قناعتی بود چه بکر که یعنی هیچ پیوستی همه به کردیه هیا به زمان کردیه هیا پاشا روژه دا روشا بجین پرورده به زمان کردی سویده نگه هوا روشه وقتی بشه کردی رادیو سویده هات گرتن یعنی بیاک جاری به حجاتا کوی دی پیوستی کردا به اردینینه یعنی نوچه به زمان کردیش برکو انتگرال بونا و دکارن به سویدی خو ifade بکن دیساجی پیوستی هیش برکو یعنی به من چقاس زمان مروی یه دایی که خورد به اوقاز جی مرو دکاره به زمان یا اوقاز مرو دکاره حتی به زمان سویدی جو خو باشتر ifade بکن بیرا من یعنی وقتی زارو که من پاشتا بری بچن دبستانه ان دست پیکا دبستانه بون من تنه براستی بس چیروکین کردی بود خواندن یا من چیروک چه دکرنی برخوا من بود گوتن بجای که من یا بجای نخریم بجنه کردیاوی حتی نهاجی پر خورده یکی بیچه کمتر بون لی متوده که من هبو مثلا که من دگوت از ده اوستی به کنیوه کرد بکن و نه اگه تو بچه کردستانه دیگه من دناگه یعنی تو چل بجی دویت بجی از پنیری به کره ببرم یعنی بواسا ما يعني بوان حيلة كو فيري هيدن كردي بود إدي يعني وقت كتاب خانه جي إمكانه بهبج بود شاكي وصبو چالاكيان بو هم بجن پاراستنا زمان كردي چوك من قود بشه كتاب خانه بخدا وقت ارشيف چجي بردستگرنا ماتريالي كو بو ماموستايان يعني بو هر کساكي كو فايده جي ببینه و خباته بکه و هیوی تکم یعنی هم هر کار بند بردام ببن و با آلی کاری آواگی شاید هر بردام بس تخش كلك سباس ما صحيح تشاود من مترسيال سر زاروكن دياسبوراي تذكر تشاوا بنرخي فمترسيه دبينه نعم مترسيه جوا ليكولين هنا دي وارده يعني بشتي قرني چاران او اسمناسيون تبعي كأم دبيجن خوازاي شيء دبيجن خوازاي يعني من زمان لكل أم بيجن نفوس ما زيادة الولاد زيادة إيجار ديزافانتاج مهنة شأنه أم جن دبر أم دبيجن كردستان زمان ذا شأن دشن وزارو دشن ولد لور أم بيجن بالزمان كده داخل پلیس بواره بزمانه که داخله کیجا دایری هر زمانه کیده آلا یاوی ایجار ازانم ام نبی خودمون باشه اما ولید اما سال چونی بود ترجمان وان زاروک درگوان بود خابجی بود یک دوی سیته ده 500 کس رو دینه مزین و بچوک 500 کس یعنی یک کرمانجی زانن یک دو بکی یا هبون یا تونه بود زاروک درگوان ام روشکی وادنه لیل دربی ولید بخوازي نخوازي طبيعي وقريداي هالوسط دي وبابانا اما تشتكي مثلا من الخوانديه اللي يقولنا خوانديه او مثلا ناسنامه چاندی زمان ناسنامه اتنیکی و اب بیرو باوری چه قاس قدس بلباد دی و بابه او خواجی تسیر لسر زاروکی وان که يعني ببینه که دی و باب اهمیت ناد زمانه وان يعني بالرابون هو مشتنا خو ببي که نشاط کنفرانس بلدی وارده اوجي سيستم يعني ناشن درس كنت او از دو شو اوي از دور ناكا فورم كا اولو بربو محمد شواري دبربو
مناسبة روجا زمان زماكي جبينك شكل وحمو زمان ورقون باور بك صالونا كي چار قاتي فرابو تني كارو بمشيان وقد ديو باب زارو كاتبونا ديمك تشتان تبكي دبايا دبا وخلقتي اجا لبر تبخوازي نخوازي او تشتاني ببن قابادو دبجن هنيك شارع داري واضي نال السويت او قانونك وحفتو بيجا دا درخصي حفتو شاشا دا درك حتى ناتيا قوات انو نو ليكولين يكرن اب اخضار النها كل الديجي باتشتان ليكولين يكرن دليكوني دا انجامك كو وقتك قانون دانين ام بيجن argumentin ku we çağı dani en ya argument derket. Yani tişteki acep derneket. Kanun natiye guarten. Dedi hem şaradariyan çiye de gor rengi partiyan hem tiş te guarten. Problem bame az bخol gelim ki em tiştan konkret baxtin yani. Lesvet ev mafa heye. Na komeli med dikarim bikin tiştadikin. Kava bahsat şey gelek hejaker. خوازی او تشتی کوی نشان مدال ور او جوینه که هنگ رخصری کردان دکن و به هزاران کس بشتار دبن او لور نشان و دیو باو زاروکان بدانه کی امکانه کی واه خوادی او مول گروبا ورا اوک امن حال برونشتنه او دایکو باو و گنج بونن کو وان بدیان که چی امکان هنه لسر اینترنتی نه تشتی که ما وسط بحث کرد گفتنی كتابخانهش براسته تشتي او دكه باش دكه لي اموقا برن بروبلم اموقا مزنه كه اف تشتنا خويا نابن بس ناكن ام هر ديو باف يعني ام دكارن شبكه الريخستني كردي اجوال تشبيش يعني بريج رخنا كده ناج بيش الريخستني كرديه كهنا يعني جو فدراسيوني بريا احتياجنا كومالا نفسكارا نوچه چند جدين حتى نها سپسیفیک لسر پیشته چون از زمان امریکا چه بکن وقت دیو باب یعنی وقت دیو نتیجه تئوریک یعنی من دو مذکر لولی جی پیروز به مناسبت و 21 آذار 21 سبات روز زمان تشتا چه مدید پانل دا دانینه د کردی دا چیکرنا پیوان یا چیکرنا پیوان یعنی پانل روز زمان یعنی او ایدن همه حموانه ها یا کس دیو باوی وان زاروکان تشتین بربچاف کنکرت کون چوا دکارن بی زمان واز زاروکان خلاص بکن یعنی اف زمان هر امی هر بقى بکریه یعنی بقى گل دک بکریه شو قدش من تخازه وی بکنه لیل السويدي مخابن يعني مخابن اف يعني دريخ السنه دابا تشتان كيما هو حجي هذا مثلا حجي كاري قالك ايش هذاك باشك لي ازيبي دارم حجي پیشش دایکو باوان پانل که بوان چه که مول گروپ برا چه به 4-5 حوالی ماموسه کار دکن او وان پروبلم نزانه چنه زانی به وان را چه که به زاروکان را چه کن کومل دی چه کن واتشانا یعنی اف نبه یعنی ساده چونی جوینک چه کرن مجی او ایلاندی حجی جیتی رابو حجی یکتیا ماموسه یان او فدراسیونی سیر رخصتن 5 کس بشتر بو یا نه دوا demek de ev işe rast ne giriyor yani te bengawi baş girene de şuma de vecivinde İran ha siçil kese şuma lur bu qasir rexistene be nabu deng ambejin ya xazil bir chanset kese buna li demek de ev civin rast baş organize ne giriyor yani haval zanın medde salada ne konferansı mamustan çekirin جهشته کسی که در نبود ماموسه ده اما گلک شهرداری سوید جبو ما پرژی نلازمه سکول برکت او پروژه خرا کرد اجار ای دولت ملت اندن مثلا عرب ترک انداشه دولت وان کنفرانس چریکن جبو که ماموسه زمان زکماکی شهرداری جهجی ورن هفته سر وقت بکن تشریف و بفر پار بکنه اما دولت هم تونه ولا من فدراسيون رابر دس مرة نفسي وانا هنا از خطوة از برنا بيجي مجموعة رابر بروجرام وقت كذا أنا بيشتغل بركي أنا جالس من برنامج شكر بير يكتيا ما مستعار من برنامج داوان مقول يعني أفكاره ببا قناة كاريبا بكين أم زانن أبيج سكول بتي شو بيودي برا أولن بحث بكين شيء تجاوز البرسيا أو مثلا مودرن سپورمون داشت ما هر کنفرانس سکول برکتی یک دانین يعني امیشه چه تشتی نو هنه دواره قانونی ده دواره پلان پروگرام ده بسرد ولی یکی چه نکه ایجا جبو تشتی وها پرژی نلازم نه
شما پرانه لازم تب برنامه که ریک و پیک چکه برنامه که ریک و پیک بیجه دیروکا کردان لسوید عمر شیخ موس تی بنفسیده خلقش داره کیه تفهم چی تی نظام بیجی چی زمان دیروکا زمان کردی یعنی استاندارد کرنا کردی نوزات هرولی لبرا تی بیج تی بنفسیده تی بیجی لسکول ورکتی فلان مرف وی ورن و هر شهرداری پره ماموسته خوی که دشینه ده yani من نه konferans çekerim ben hamu konferansa kar ki de tu zara ne kiriye desen nave skol berketim şaradariya Westeros dedik resmi ama resmi dedik o halkı dışan ne parti ne ya melhevleri yani Kanada'yı halkat nizal ki deri hadla çek icar edfazım az belki psegevu bitişti dekare rehistinek bikdire ser xo bikelle sived ve feyda xo بفكرك آلفرنها هفته حشته ماموسته كردية بنا هفته حشته ماموسته كردية بنا آلفر ووان تجربة خو بهفرا بار بكرانا فهمتي شده براسي مواد مذكر جروب يعني أجل كونفرانس نكره كونفرانس زنجيرة كي كونفرانس جوار لازمة يعني أم يكي بكن هلا أم يكي بكن زنجيرة برا ليبي يكي بمين هلا براسي جرينجا أو خلانا والحاصل يعني ريخستني كردان أسكن بقديم ريخستني كردان يعني بياد بي باشتر بگرن روجه باخوا يعني جویا مزنتر خدمتكم ام كردان را بكن تونه ير خزبيا مزنتر ريخستني كردان چي جبو كردان اولنا اجادن كوملاجي قرص مسافه ديك قرص كرديون ذات شو بدون اري اوج برا بكن لهوانو اواكي رسمي اف مقال السويد هي درا ماموسته تايندكه حق ماتريال وان ده اویا اندکارن چوا باشتر بکار بینن بس تخوش خالك كو راسي جبوي گفتگوی بکریه ما مستا برای استخبار کرم ما مستا يعني سپاس بشي لازم استشاره بکنیم خبر تکیه باشه جایی فایدتی کاوا gerekli falan işte başlıyor. Ne gerekli anlattı. Eğer icazı çentiş lazım. کاریش دارم خودشی نجوری بر یعنی کرم که نداره خب دیور باشتر جبو تماشاوان زیشت تفصیل بر کرم اگه کاری لوی جای پی بله tabii gerekli dişlerini bir vaksaktır. Şey dişler fazla. Yek şu an yani Türkiye'de hatta